Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window. Northeast Dialogue to Mayam Taram Nokcheri, aduga dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi ko ina thamjariba topic si ekoi gi mamangda ekoi Congress Party gi General Secretary amasung BJP gi General Secretary counterpart ni ekoi BJP gi Manipur Pradesh gi General Secretary ina hojil leviriba kaka ke Saratkumar Singh amasung Congress Party gi General Secretary ina leviriba ekoi oza Dr. S Manaoton Anigi Mamangi Loshal Hodo was Habitai, a great suspension operation Matang, the interaction Amatong, Nakiba Matam to the proven evidence, Karagi, Wang Lakiba, to give Makata, I could dialogue topic, Masamaga, Makata, continue to buy the Yana, give it to Makapona, equally than the Mikani among the high dialogue topic C, a high political party, and see Yana Matung, the Econoris, Windoga Yana Matung, the Semzavani, Aduna Hena. Democratic oiva aduga hena transparency ma miyam da maintain to nomagi pandam da aikoi gi makok thongba luchingba anina ngasi sauk ya bibasi makta sengna notice window gi maki degi thaga cheri amsi kai khun ucheri moina aikoi kaka sarat amasung oza Dr. Manaoton ani bu thaga cheri loinana ngasi gi expert oina sauk ya bibasi ngasi neutral point yam objectively aikoi panelists ani makok songba leadership of BJP ani na thambi BJP am de Congress na thamboda wafam sida aikoi sauk abigado isi Manipur ke saknai raba senior journalist Ichel Express ke hojoji ke oina editor oibiriba oza Hemchandra Salam ni oza usu tam nokcheri ke khunu bocheri aham basi ai BJP ke hojege aikoi BJP topic simaksu maroina kaka sar na mamangda Congress party da proof amadi evidence puthoro o haidana yamna kanna question tawkhibani aduna ina BJP dagi hana laksage kaka sar ta mapungina laksadring mamangda suspension operation have a hojuk Manipur ki leriba crisis siga mari leina ba yam chawba dilemma moina lady masida cookie gi maikai dagi have tare mapungina cookie jo mar haidana housing semi ba masigi terminology sina vying to community singa sigi political assertion da yam kanna hojuk lawri basi hada cookie gi legislature Tara Yauna expedite to Jose Atumatum the Yangzen Laganda, Warishana Vasi, Government of India Amadi, Cookie Gilal Hope Mayam Siga, Warishana Vasi, Yamtuna Yangsen Laganda, Union Territory with legislatures, PU Hidan and the demand home to the Yawi, gentleman Turkisida. Adu Masida Nathan Kotu, the ITLF na Government of India, the PIVA memorandum sing the show, high Wafum Yawi. Aduna dialogue process, Lepiawi Makatana dialogue process continue to Wadum, Nakalabon, the Manipuki Kokomi Yauna, look Mayam Amana. I could get suspension operations, a 2 moment the lake of the have a wafum si, Dimano in the lady Miamgi, Masiki Uina, Hojusi Paliba, visit in the letter of of a government, as in a show among the cabinet decision in the lower Kanda, I could get shoes and a row have a wafum sing lakey. Punamaxida, Yang Tamakanda suspension operation with the cookie militant have a say, a joe issue more in the Manipugi, Lamaida, Amasu Manipur crisis, cigar, a loon and a lady, Ado Hambasi, a Kakasa the last again. Kaka, what is your take on suspension operation and Congress Party? The Mapunga Susi Marilina Mamangi episode Marilina from the Kari Tambigani Miraj Ayanana Ibuna Sigi Sigma Panelists person the young with the Tagachari to Lunana Agimaruf Panelists Congress Party Spokesperson with Dr. Manaoton we was still express editor Ani Boyak community to Lunana viewers Punamaki from the Nasiga Suksiraba, Tan Pamaside Koina, Hamaga, Mana Doriba, Simaxi, Koi, Yamna, Nuaito, Tanza Amadi, Koi, Adamoinamak, Miamgi Awaba, Akoi, IDP de Lebi Sing, Aduga, Atopa, my Sida Makta Wabiliba, Iran, Cinema Morica, Wabiliba, CSO Punamak, Aduga. My bill is Lino Punamak Kimapum da BJP my idea Hanana, community to Golena, no luxury. Hozik Mumiraza Tambigiba, Wapum da suspension of operation, Hibasi, Mamanga, and Nikizana, Ninagre. Equi Masila, Nainagibum Tamda, Equi Kara. Mayamda Tambada, what Kiba, Nainabada, what Kibakara,
supplement of the among however discussion the Maruf Congress spokesperson na Tambi suspension of operation si Hana Layramba Masing Dagi Ekoi 2017 Matunda BJP Sarkar Lapa Matunda suspension of operation da group Kara Amu Hapsali Habani. Aina Matamda Hajiki was there. Aduma Hapton ba Amata Late suspension of operation the Yaw Punamaxe. I said the Yawi Punamaxi, Yaw group Singsi before 17. Machine Luina Makanuto giving a penny, sign down giving a penny, and I might have given group anile. Group of Sigi Masamarin Karley, Group Anisi Amana, Cookie National Organization KNO. Anisa Udana, United People's Front, UPF. Haiba Group Anisi Amana, Topa Wingamani, Topa Mana, Ziki Wingamani. I must sit him there. Yana Cookie National Army KNO signed on August 22 2008. Anisubuda Mar National Army HNA signed on August 22 2008. Joe Defense Volunteer JDB KNO Sina signed on 22nd August 2008. United Comrade Revolutionary Army UKRA Sina signed on 22nd August 2008. United Socialist Revolutionary Army USRA Sina signed on 22nd August 2008. Cookie National Front Jogam Yes. KNF Jet Moina signed down 22nd August 2008. The Cookie National Front Military Council KNF MC Sina signed down 22nd August 2008. Mapan Sabuda United Minority Liberation Army UMLA Sina signed August 22nd August 2008. The Cookie Liberation Army KLA oblique KNO Sina signed August ki same University 22nd August 2008. Aduga Cookie Revolutionary Army United KRA U Sina signed August ki 22nd 2008 led by Lamkopok Chongloi. Adagi Cookie Liberation Army KLA KLO joined KNO in August 2000 22nd August 2010 after signing SOO on August 22nd 2008 under UPF. So many Yakiba. The Cookie Revolutionary Army KRA joined KNO in August 22nd 2010 after signing SOO on August 22nd 2008 under UPF led by David Hang Singh, who's a Kemyogi husband. Then the Cookie National Front Samuel KNF S Sina Sisu joined KNO in August 22nd 2010 after signing SOO on August 22nd 2008 under UPF. Adigi Atopa Mana Rangasubada Pakan Reunification Army PRA Sina signed Sina March 24 2012. Aduga United Tribal Revolution Army UTLA UTLA Sina March 24 2012. Cookie National Liberation Front KLF
September 9 2013 sina khoi kuki national organization gi lere KNO gi then adagi United People Front UPF sina sign tawna sing si Mar People's Convention SPCD August 22nd 2008 United Kuki Liberation Front UKLF oblique UPF August 22nd August 2008 Kuki National Front KNF UPF Sijo August 22nd 2008 Jammu Revolutionary Army ZRA oblique UPF Sijo August 22nd 2008 Joe Defense Volunteers ZDB UPF August 22nd August 2008 Kuki Revolutionary Front KRF oblique UPF August 30 2013 newly signed sina August 13 da tongba Kuki Revolutionary Army United KRA U oblique UPF sina joined UPF on August 31st 2012 after breaking out from KRA KNO led by David Chongloy Nipan Sabuda Jammu Revolutionary Front ZRF oblique UPF joined UPF on December 12 2012 after faction broke out from ZRA KNO Sumaina tawna han ba sign tawna ba sa masi akhoi gi sarkar laktingi mamang loin mo oiba then adudagi amuk kaidore masigi fraction mayam si loina mak thokrabagi matungda uji amuk kai la magi machet je thugaira thong gi se sina hujik bahawada lei basi enwasi ahan bagi da leiram misina 17 plus 20 825 17 plus 8 si hai bising se sida BJP na sarkar pailaba matungda kanagumba kuki gi nongmai paiba nongmai macha ama paiba mi ama bawba khoina sign tong bu yawi de leite ba okay group ama bawba group ki wadi to khisi am tongana even single person bawba khoi du sign tong bagi khudong cha pi gi de okay aduna ta khoina se aina si thamju maram di ekhoi da praja singda nana khoi oja ikai khomju oja Manaoton takpi bu matamda thambi gi oja akhoi gi matamda after BJP government led by Honorable Chief Minister N Biren Singh mana laba matung da group khara muk hapchal laga group se asuk sure ka haidana haibuse people sa confusion am chatpa chalhan madana dana masi akoi bhumang thokpa ya ba praja singna yamna waru ba ya ba dugumba kaino ma statement am thamgi basa masi ai khwaidagi na live thibani ai ihana na masi madi ai condemn tawe okay maram di sukong report ama sukong report ama masi tawhre ka na hai basa uri opposition ngam fimi khar taning budong to ba taning is na taning badi khudong jablo sel serang to majil lagadi praja sing kari khalkani mudan adu kuna magdi matakta hujik si kai mele mo nai congress haile mo congress to me haile BJP na to bu ore mega di podu ona dena lakane ba adu ai du dal ina sigi ge si thambe bane duga ngasai gi bona hang bigi bada sugi matang da ngasi khoina BJP na plus government BJP government sina sugi matang da khoina toina hajiri se ekhoi gi ipai pu pawo ma le phambe ekhoi khongda bam le ba khongnam thangjen ba hogridi khongnam thangjen lakani lepagi phamam le mafam le lepabudi amuk phambagi tanja ma lorkani phammabudi amuk hippagi tanja ma lorkani yes sumaina tawdana phamba chalga hippa chali haiba ipa ipugi pawma leibinina ngasigi oirei ba phim punamak sigi main root cause di ekoi kenoda party nataga pamaga mo hunabu ofum natabada masi to biram matamda ekoi de phaidagi laibak thi ba haitale
लाइव थीबदुगी मथक अमुक हनक रिसेंटली अमुक केनोना खोगी आई तोयनदी पंजनीदबनी रिसेंटली कांग्रेस से हमने पावरफुल लेबा मतम देन सी साइन तौनो मतम द होम मिनिस्टर बन नुपादो आई मम पंजाब पार्टी होम मिनिस्टर बन नुपादुना मासी ए मणिपुर से सर ओम तोन खाइदोक तो दी यार रोइगा ना हारप मैतै माना आदो थोकबी लेबा ओके मै वाखन थोएबा माना वाखन थोकपैसे मतम द प्राइम मिनिस्टर ओगिबगी वाखन याव होम मिनिस्टर तो बथाव से प्राइम मिनिस्टर याव दिहाय यारोय N plus खाइदि लुबदी UPA मतम दुगी UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी की अयाब यावदना प्राइम मिनिस्टर की अयाब यावदना मतम दुगी होम मिनिस्टर ने एनी काइंड ऑफ डिसीजन लौबगी अथॉरिटी नतेबा अदुना ताइदी कांग्रेस एज ए होल एकोई मसिदे यावखरे हाइबसिगी खुदम दुगो याजोजे मरमदी सोनिया गांधी मतम दुगी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह मतमदी होम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने अदुगा चिदंबरम मतमदी होम मिनिस्टर ने सो लुबो डिसीजन मा अदुसु करम डिसीजन आउटसाइड कंट्री दगी लाको मियम आउटसाइड कंट्री दगी लाको मियम की माना सुबो मा साइन तौनो तारगदी मदुदा यामना कुपना थ्रेडबेयर डिस्कशन मा तौमने ओके काका तौ मदुंग लाकोनिना अदु मसिदी BJP की दी अखोई इन अब याब इन ले काउंटर याब काउंटर ले अखोई ड्रग अखोई वार ऑन ड्रग्स अदी फॉरेस्ट पॉपुलर प्लांटेशन तो बियानो है बा वार ऑन ड्रग्स अखोई चंगसन लगपा प्लस फॉरेस्ट लम लोक्सन बियारो है हाई में सिंग से मसी यारक तब दगी मसी करी दगी लापनो करी दे होर पनो है कांदे सुन मरम वर्ग तोरपने ना कैबिनेट ना डिसीजन लोगा अखोई सुसी हंदुए हैदना अखोई सुसे सिदा वारी साबदा अखोई बीजेपी की अखोई गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट की दी सर यारो है ना तापते टोक टोक मतम अखोई यागिद्रे यागिद्रे अदु नतना इवन हाउस ता असेंबली दा पुखलगा अखोई असेंबली हाउस डिसीजन लौगा मसी एवोकेट तोबिरो हैदना अखोई अदा अर्स तोब्रे अर्स तोबनी को कोइन तोब्रिसे अब होने ओन तैने ना मम कने तो ओके अर्स तोरे काका आई 13 मिनट्स ने काका आई मथंग से चाप मानब मतम पीरे दिंग असि गिदि अखोई की सेंगदोक सेंजिंग योफम हम लेबनिना आई कांग्रेस पार्टी दा मुक लाक्सगे कांग्रेस पार्टी दा आइना मखाताना याम कन्ना हाइरुद्रगसु अखोई की पॉइंट सिंग से ओजाना सु फजन ताबी होबनिना हाइतारे कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी सु फजन ताबी होबनिना महोइना पनबिरिबजे ममांगी अखोगी हेंगलकले हाइब मसिंग से बीजेपी के मतम साइन तौनब लेते नॉट इवन अ ग्रुप टी लाइरदना अखोगी इचम चंब इंडिविजुअल अम फावबगी अहेनब मफम अम फाव बीजेपी ने पीगिब लेते लोइनमक से कांग्रेस पार्टी की मतम तौरंब लेंगा की मतम तौरंब गतनी हाबने मसी की मथता चिदंबरम अमसुंग सोनिया गांधी लोइनना कांग्रेस गवर्नमेंट एज ए होल अखोई मसिदा सुगी मतंग लेबा चाहिए मैम से मतंग वफम मैम थम्मी मैम से सेंदोकनब मतम हाइता रेस्पॉन्स तौनब मतम से ओजा पिजरी इक्वल 13 मिनट्स पिजगे ओके ओके थैंक यू अहान बदा कोई पेनेलिस्ट अनि आई थागचरी काय खुचरी अदुगा मयाई गे कोई गे इचेल गे ओजा रेस्पेक्टेड एडिटर ने याबिरदी ngasi gi khare ne thagat pji ai koi BJP ge oja sar toin thagachage ko kari gi no da shu se he horok padagi media house yam bana siga ki wan tab shu se dum congress ke BJP ge dum yetna dum lei de BJP na hai BJP chumi koi congress na hai congress chumi dum taw ani si chum yetna dana ka daw na sum khol wang khan na dum sum lei de ado hai ba thabak si ngasi di waro silam purok si yena oja sarat ka ai ge si मामांगी डिस्कशन द सिगी टेबल सिदा हाइनगिबदगी ओजा सरसु हरा राउंड लेंबिदा आइसु दुम लाक्चरे अर यामना डिप्लोमेटिक ओइना ngang बसिदा चावरा पमदि ngasi अरोइबमदि वाखैना बमदि लेदोरे न खल्ले सिगी दंगदै ओजा सरसे आई स्पेशली थैंक्स तवे थागतय आइगे मो ओजा सरकी मागी टर्न नहान बराउंड गी लोइग्रमना आइगे मो हौजरगे चुमी ओजा सर नसुगी लाखिबगी वारी सी माना तौबिग्रे आइना सी अनि खक पुजरे आइना पुजरे सी अखोय कांग्रेस न फोंबा लिपलेट कुंबा खोय कांग्रेस की मीडिया रिपोर्ट नत्रगा कांग्रेस की टेबल ले सेमकपा आर्गुमेंट सी ओइतारगदी बीजेपी ना यारोय है कगिन खोय कांग्रेस की ओपोजिशन द लेबनिना
noi opposition ngang wa si basis yaude yumpham yaude foundation leite aduna koi madu lobu ngamoi harakane ba maram maduna aina madugi wafam du thammaga jasara nang chai koi gi sarkar hai gi ba Bharatiya Janata Party do taseng ma ai gi ju yaw ban ai gi ju sarkar oi bjani jasara gi ju sarkar ni ai gi sarkar ni aduna akoi Shri Biren luchingi ba Bharatiya Janata Party gi government china phung ba si ani khai pujare ba adu di wa sa su ya da ba ya ro ba si di Biren phung bani na si di BJP na phung bani na si di kamai nang yet toi no nang BJP gi general secretary natra hai ba ai gi argument lam tham ya ba noi congress phung bani ha di hore ai ju handicap oi ne adu ai BJP na phung ba si ani khak pujare sida yumpham mo jege yamna ate ti che chang yam yaw jarakte sigi che se lamai hum pale masi antaki haugiba assembly juda akoi gi Khambok assembly constituency gi honorable MLA congress ki Shri Saratkumar okramna hangba star question number 294 gi paukhum ji khoi kai khum nazar ba Manipur ki chief minister Shri Nongthongum Birena 2024 gi August ki tang tareta assembly gi house ta pi gi paukhum ni sigi paukhum ji ai pujare masida hangiba question ji ahambda suji mi gyana sign tawi kana kana tawi tarik haibiu chahi haibiu tha haibiu ade ani subada bida hai ba suji hoji henkal abe henkal tribra henkal agadi madugi details su pibiu henkal pai maram jo haibiu hai ade gidi magi number 2 da mukwa kainoina hojiki kadaram sung magi identify militants ja athile kogi militant en changa ga identify tong dap su lai ri ba ko man to ba PBU han election ABC je honorable chief minister house thame masigi copy jai pajare si Manipur ki chief minister Birena assembly ga pibani chin thi ba ponte adra masigi basis ta ahan ba page da har se oja sar na habi gi ba dwane cookie national organization ne KNO haibam lai haiba KNO si gi umbrella makha da koi gi cookie gi militant group drama thoi sign tawi 2008 August ki tang kun thoi ahan ba si okom ibo bina congress ki chief minister oiring mitam da taseng budi su je aham da 2005 ta mayam loi khangbi re 2005 ta Assam Rifles ka cookie militant sing ga tongnaram bani after that su gi magi laiba improvement development mayam du yang ga koi gi government of India na Manipur government ji ahol laga chingjal laga maikai ohung gi oina 2008 ta official oina koi gi kanu to bai tare maikai ohung gi oina su sign tong na bai tare hai ri ba ahan ma matam gi haran ma first sign tong na ba numito adu de yaw si KNO gi organization drama thoi lere magi machine gi mathang sinai organization myam je pa le di ayam sangani aduna 65 to yauri 45 40 35 40 25 30 50 30 40 400 total 800 khoi gi kaino da KNO group ta adiga mu United People's Front naiba umbrella mong leiri adu makha da organization ni palam tore organization myam je mang pa jaroi magi machine gi 140 145 140 45 300 110 120 sumaina tawraga complete machine ji UPF to 1000 ma lere adu apun bada 1800 se KNO amadi UPF tension naraga on the first day akoi gi 2008 ki August ki tang kuni thoi ko hai ba posida sign tong na re maswai sida masi akoi gi honorable chief minister na magi official record myang loi na verify tor matung da assembly da khoi star question 294 gi pakhum pi bada yawrabani madu house da pirabani public ki domain da leirabani sidaista aina second choi tong no matang ji lak ting da ko sigi pe sigi khudong jab lorga aina Manipur myam da appeal lam tang tawjege congress side gi BJP gi maikai da gi su aduga akhoi gi honorable chief minister gi maikai da gi su adigi BJP gi spokesperson sing gi maikai da gi akoi gi mi taret leramba tramari leramba mi adu leramba sign to bu khot pa ne ai tana haibi media house sigi table je jam hai gre ai honorable chief minister gi ngasi ai video footage am yeng jai Vijay Divas haiba magi koi gi banner du gi makha da 16 December ado ai ngasai taja bada honorable chief minister hai gi matam ai video record ka si lo yaw jari
minute amaga second tratuk chap chana tabda magi video footage dugi ko maduda mana hai bise 2005 ki jigi ha magi tongnai wari je masida mi tra mani da shu sign tawe si du to bo ko makha di ta ja ri ko mamdi sigi discussion jigi boundary wang cha kharane mi tra mani ga sign tong naram ba hai ada khoi gi BJP gi spokesperson jingna discussion da yam hai bo wane masima ngasi dagi han tok pi ro masima hai bi ran honorable chief minister su yam ni kai khumna bo lo na hai jeri lebak sigi chief minister ni chief minister ma hai ba je lebak ma khata ba ya de honor tok jei ado ahan bagi sign tong na ba sita mi tra mari da sign chi le sel le re tra mari sa mat yaw de ado tra mari ji horan sum ye kum tam da di kun gi kun da minimum yawi ado ma koina tra mari na da fix ta ga honorable chief minister mana hai ba ko majigi recording ngon yaw je re video yaw je ro yeng bi ani minute ama ga second tra tu ke sa chana hai ba ado tra mari da sign to wi ka hai ba se hoi tra mari di khar nakhat pa plus minus hai di sai 20 ci ai ko 20 21 ado minimum ji sida lai sida 20 na minimum mo re ado mar national army gi na tara mari su bam de ado sidi new na sidi akoi gi congress matam gi natte hab sidi argument si ko la ka okay please ado main tawre ado ahan bada kadar trama thoyama keno da lai re aduga UPF ta ipa pun trampun jure ko ada aina mamangi discussion singda congress matam da trate tawmi aduga ko ne hengalak panis ma hajai ko ja chara chu dum yaw bi gi bani ado ngasi je trampun chure me sida ko trampun chu bu sida trate ki argument tang sentence da hapchal lahu ge kan ai hai gi mi na lan bu nungai te yam academy ni yam na santi le na khanari ni na chum haina je ko adum achum maran nga thong sin tong na se ba Sidai mogi makada report myam iri ko adu report myam nu pa jang ku changani samlam ne ta haje ge sigi aha na first page de ya be list de ko akoi gi onation ani khap maming cha hajal laga double chat le ani na ai sida remark ta dum yaw jeri ko kuki keno gi share number 10 ga 16 ga de yaw ba keno group ki ani che UPF group ki share number 3 ai ta hanjal le ada makoi je hanjal makoi gi tonga bini pem le ngani adu de koi na hai ria dre anda ga moi kai hen pa mi la tra moi position wang khalan do ra tra ga financial khang dre ko sa manab organization sa manab militant group na keno da sum yauksan kene da sum yauksan UPF da sum yauksan ta ani je extra woi le re ba aina ani gi lok thok chara ga Trump de ni khai do ri ta ten ta adu aina ai gi argument do mai tham ja bani ko ada constitutionally ai noi keno gi tawge taw kano da tawge taw moi ani ran jan yaw chal su moi masing adum thi ni hai ga di Trump ni du bai ne organization masing do na idi organization gi ming do na count taw pani na sai organization and you minus taw kan da organization trate chain tong na re ha bai gi argument du mai pija bani ko okay second page da simission na thami wa pham ji support taw document ma annexure BP ri hai ba annexure B ji da congress na mung nang na sai han na taw 2008 ki trate to o Trump do adu natba mari ma congress nong sign to buje congress na okay siri ibo bigi matam da siri 2012 amsu 2013 na de ibo bi matam ta da mane hai ibo bi matam je sign tong na ba organization mari hai tare ne amuk maming je piri be ne sar bi da masi ai gi thola kan gi report zone ai reflect to jare sign on 24 March 2012 fana sign on na hai jing je si ai congress matam tong na ba sing du na ba chuma na organization mari che henjan bi re ko after that mana close DEF fana magi annexure bi de pi wa pham ja close DEF se nga sai gi hujiki shu gi umbrella man de chang e di har ga magi detail se pan rest akoi di si che ji mutu na ja ban koi di manipur gi sim se bi ne pi wa do ati mutu na ja ai kanam ta ma india gi na traga america gi ai log je de ko ai gi manipur gi sim mi so ba bi ren je ma si akoi gi leader ni ma ngang wa je ai adu reference to je ni ko ado hujik sim le re adigi ai matam du myari ko matam si minute ani de le adu si da khai lo ga ai yes ai tau jage adigi amu mathang da latest masi akoi gi handak ki chatli ba 2024 gi July gi tang trampan ngasi ngang ni la hai ri besida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯠꯇꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕ 2024ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯔ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ 2012 ꯑꯃꯁꯨꯡ 13ꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯏꯔꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯖꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯂꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕ ꯊꯥ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕ ꯆꯍꯤ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯕ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯎꯕꯤꯔꯦꯅꯁꯦ ꯅꯤꯔꯥꯖ ꯎꯕꯤꯔꯝꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯗꯤꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ CAG ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯔꯆ 2022ꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯖꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ 50ꯗ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯂꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ 14ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ICNAꯁꯦ 14 ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ BJP ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ 14ꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ 14 ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯀꯣ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ just one 30 second ꯃꯨꯛꯇ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯀꯥ ꯁꯔꯠꯅꯅꯦ ꯃꯥꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯑ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒꯦ ꯇꯧꯕ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯪꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯠ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯠ ꯀꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯁꯟ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ KNOꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯥꯗꯔꯁꯇ +95 +53 +10 ꯑꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ A ꯀꯧꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ 100ꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤ 50 ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤ 50ꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯂꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯣꯛ ꯄꯣꯂꯥꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ KNOꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ नंबर 3 द KLO/KLA है कुकी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुकी लिबरेशन आर्मी अदगी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुकी लिबरेशन आर्मी है ऑर्गेनाइजेशन नि पाइखत जगे अदै पाइखलोयबको हान 40 द साइन तौनेबा हौजिकी द 93 सुरेबा अदुदी 40 द 93 ओरदी 53 हंगत्रो सी 53 से साइन तौदनी चंगमोइना हाइदे नोय 53 जु लाव लाव खोय केम दा डायरेक्ट पुसम दि यारोयबा आर्मीना कइगिनो द मखोयसु टार्म्स एंड कंडीशन हम लेरोइत्रो अदो मसी कांग्रेस मतम तौरमनी हारगदी ngасai sigi report si yawgudawna si nirasigi कांग्रेस मतम दा इबो बिमतम साइन तौरमनी जु सिदा दम हाइसनी तो 24 मार्च 2012 अदगी si 30 अगस्त 2013 हाइद्रा सिदैदि हाइद्रे सिगुम हाइदबो म्यामजे से लेरे अदो मसी वजाचरना ngасai सुमाइना हापचलपसे ऑर्गेनाइजेशन जि पुन्ने ताइ दो सुयेबको
การทุสิดามันมีมันว่าหานี่ก็ยาวบุญอย่างดู plus minus ตกเจรกาไอ้น่ะก็ mathematics ไอ้เนี่ยนี่ป้าแล้วไม่เห็นกันเลยไอ้เฮ้ยหายเจ็บตัวที่ก็มันมีมันอะไรก็ delete ตัวใบแต่ไอ้น่ะไอ้ที่ใช้ person นี่ก็อยู่นี่ก็ไอ้ที่อะดูมันคำสมจะเป็นสิ่งที่ปุ่นน่ะคนที่นี่ป้านบัวมันจะ try ทั่วมันไม่เห็นกันเลยก็คนที่กันมันทำได้สิริบิเรนมันทำได้ไม่ปีบริโภคหายเจ็บนี่ก็อะดูยามน่ะ striking เลยแบบป่วยลำเลยดีป่ะคนที่ pass down คนที่ respected ไอ้ที่มารุว่าจะเสด็จน่ะว่าจะหายจี BJP ให้รับแต่มีบุกชัยตรงนั้นเดียนหายจีก็มีบุกชัยตรงนั้นเดียยิ่งพัฒนาภาษาหายกันเป็นอะดูไอ้เนี่ยมาดูลาเลยก็กันเนี่ยการกินว่าบุชีเสียจีริปวนี่ก็ไม่กินเลยชีไอ้เนี่ยพงมาเตะเช่มันพูดก็ไม่พงมันเลยชีกี่นั่นแต่ก็ไม่รู้อินเดียนะชีก็ไม่รู้อินเดียก็ไม่รู้มันพูดหายเฉยดีกว่าว่า controller หรือ general อินเดียที่หายไปก็อะดูก็พงมันก็ไม่รู้มันพูดโอเคใช่อะดูชีที่สกัดกี่เช่นนั้นตรออะดูชีนี่อาชีพบิโรดนั่นใช่ชีเพจมันแค่นั้นใช่ที่ชีตัวที่พูดนั่นตรออะชีได้นั่งกับปั้นตัวยิงบิโรดนั่นใช่ชีได้2017นะAugust 2017 เลยอยู่อีกบ่มีมาตำหล่อโอเคที่2017 August ใช่ที่สิริบิเรนที่มีโอ้ยมันตรายไปสิดา68 militant ที่ตัวเรคโคเลยที่มึงจะตรางามที่เจนุโลรัมเดรเจ็บตัวเลยแล้วมาวิ่งเข้ามาดูประชาปีเรคโคเลยชูกี้สิดาใช่อีดีแมนที่ว่าไอ้นี่บราบสิที่กี่รีพอร์ตใช่สิดายาวรีบันเอาreflectตัวรีบันเอาสิดาduring August 2017 68 militants surrendered to the state government and she lupa she 5.44 lakh 68 into 4,000 guy moi kai no mum the people adu into two guy the was sanction December 2017 sanction tor is monthly stipend for 2 months before he come she high the sa sigi kai no sa na si sugi makha do do libra mase sugi makha ne si sugi ni se okay also together okay man ai si dai sana ai sigi report na second page da yang bio se su da pi ge pisa do ai si yaw ba to yaw da masai ki 63 si yaw ga si se no 63 Tapi sih pesawat di tiang lebih dekat dari ini lah. Ada mau pilih jadi macam tu di sini tiang naik di tahun tu, itu 19 lebih dekat ni. 68 jauh tu. 68 okay militants ke? Ini example tentang lokal benda. Mana sini biren macam dah. Kainu tu di kota cuma hai betul. Ada yang kan tu kencang deh, yang kan kencang deh di sini. Si tiap benda pasal melan tahu rep. Total number militants hai dah. Ada ki duration pesawat betah lupa. Ada amount pergi bah zero payment. Pada hai dah, sudah hai ni. Ada si October 2018 tu September 2019 dan 2001 dan 67 militant the pida. Okay. Piko. Okay. Ada aku shongling dengan saya macam tu dah lepas bodi sini hai benda dah. Okay. 2018 dah. Ini weh, jam na hingga le, but I na amor pija benda dia example. Ya, I makata. I na jam kerana cara sama putuk tu je. Kali gino dah, I jam logic ti kuah. Lan kan na sung nari, mai tay su, amma su, asi na thung nari ko. Si malas na koi mai tay masih na, kuki gi wali kita kaya thawai aw na kan day na bese. Ay nungai jita bahai tara. Ado po miyang interest, transparency hai, wama dakar lebi ni na. Masih si party ni masih table putuk cari ko. Yes. Ay ozay am nungai jere, hai tara. Already minute taruk hen gre, hai tara ozay si ko. Ay just ozay lagi. Anyway, ado ay koi class ro yam thawai aw na tabiri, ado chengtuk na bagi matam ay mo pizza ge. Madugi mamang dah hebat are. Ikoina ngasi chinjari bazi political party ani maksi miyam da ai tare public te accountable oi. Aduga every information si transparency ma leiba mathau tai. Aduna masida thola ga saruk yabi raga masida naina viriba phungdok piriba dialogue to viri si ma yam chawne appreciate tau je hebat are. Ai oza Hemchandra da laksake. Aina aikoi channel journalist lakchaning bazi bone of contention nama either suspension of operations maruina BJP na Congress ta yam chauna target to pot am khakni masina maram oiraga ngasi thoiba Manipur crisis se suspension of operations na maram oiraga thon bani aduga masi Congress government na matam amada yamna checkshil hodana haiba tare yamna calculative hodaba aduga yamna vision walobadagi masi ki thabak se tawrubani maduna maram oirakanda kuki militants mayam sina yamna unwarranted oiba mongda Manipur da operate tawrakanda thabak se tawrakpani habani nakalam da ekhogi suspension of operation da yanave agreement singi manungda laibak sigi law inba constitution of India se evite over loina Manipur ki territorial integrity se
ngakpa haiba wafam singsi loina yauri aduga extortion to biya da bagi wafam su yauri national highway gi manakta amasung international highway gi manakta makoi changsan da ba haiba gi wafam mayam si su loina makti yauri kamai ni yeng biya oja masigi suspension operation da BJP amadi Congress ani gi masida hunari ba wafam aduga suspension operation ohelakpa ekoi gi Manipur da phibam bayam se kamai yeng biya Yambo, to the Kaikuno Busri. Suspension of operation ki matang da BJP amasung Congress ki marakta yamna awaya kum tong na basi ngasi khaki wana teko si am sange even assembly da baw da masida issue mu wergan nainari bani adumaina haji haigi badu adumaina koigi Saratkumar na wahang si pukhalakna mangi August ki mikham juda nainagi pakum pigi matam da biren kumham thokpa adum khomgi su militant sing adudagi adude hengalle haibino singba si masana adum haigi bani aduda haji general point jina hengat pasi Congress ki matam dani adagi BJP ki matam dani na haibane ada aina haningi di Congress hairo natraga BJP hairo kaina tisni da aina haningi di sidi ahan ba Mr. Ibu bigi matam da sagi ahan ba su si sign tong na matam da Manipur lenga gi hon punti khangan bonte ba kaim khangan da bida dum Assam Rifles ka sign tong na ba si center na yar ga home ministry ni yar ga ne ba madu Manipur lenga tum awa logdi hai bane ba madu na taidi center na Manipur lenga si wa su logdi noi na sign tong na gera tong na ra khoi di cookie militant sam khara aduga khoi sign tong na re noi yaw ge yaw re du ne ba sign na thokre aduni matung da 2008 ta amuka yaw da yarak ta na sagi Manipur da lan hoba group ama oi bani na Manipur government se yaw di yarak ta na madugi signatory ama Congress ki ibobi matam gi sarkar du uirubagi yaurubagi wane maduda ex ko banu pam natraga BJP na palamaga su adum tawrane ba maramdi matam du ta paliba matam du ki was du nate hek hobadagi center na Manipur da paliban government sing sidi matam gi lenga haitare ne kasu ino ubja ante ba muito haibdum tawdam ni yadraga koin thok torkani phim du leibani na aduni aduga chamana na hajuksu adum BJP na palakan da su adum tawrisi tawkanda hadaki da kitang peculiar oibo ama haigadra biren na masagi su militant singdugi marakta Myanmar masang altna luchingba ayamba organization yaurambagi penda ba haitare madu mana penda ba phongdoktuna madu su do withdraw tawre na harakpaduda masigi sparking points handaki lan tholi basigi sparking points su masisu amani haina lobi yayabako mase mar factor budi yamgre yamgi badu 15 gasu madusu amakak niena haibe yai adu masisu ni hojik madu biren lengak na suspension operation se withdraw tawre ko yaro na haikanda center na tarabar sine bangisi yam lurisi masine ba akoi ki BJP na pangera Congress na pangera any ex ko party na pangeju panjasen ho ya ebe kain kai deba adu da tarabra hai bisine adu handaki mamangi February thada loisin gadaba sugi magi loiraba du makata na sign tonari bra tonada bra suse suspend to pura mani India government ga suspension operation lainari badu lainari bra lainada bra ngasi bhau kanam khangde even akhoi BJP lengak si bau si khangi bra khangda bra khangde mukhoina khangagadi sodana maki phongdo amguni aduna khangda buduna maram bor kanda ngasai gi makhata na suje center ga chanari bra chanada bra ajai ngasai gi rules ki matuina haitar gadi suspension of operation de makhado sangdo ener lauthorakidre lauthoraktrabanina madu chanadri hainan lobam thoeba madu chanadragadi cookie militant sungdi mathakta ngasi operation chathabra chathade assembly de chanari na oja pangi ba chanari haibududi adudi akhumni ba asomdadi technical oina somdadi sign du sangdoi ba sanokta ba chanari haigre hairaktre ba ko sign du India government ki makedi ki masi phongdorakte haju pho extend to we badi phongdorakte hai yes aduda su je chanari na assembly da haibududi masagi oireba pm sina Manipur government haibu oigani na khalle ba aduni haju dai rise center na Manipur da matam gi pan giban government sin ge thoyok na lumna lode makoina maduna maram markanda mokhogi apamba lambi ju da puna ba hona ba kanda matam dugi lenga
BJP ओइगरा कांग्रेस ओइगरा बालीगी हमिंग तहब ngakneba leirisi masine ngasi chuni hojik asomdana sangdo e na sangdok pagi khudam ni hojik leirisi di sabsana sangdo e masi adum chanari haibi khudam ni manipur government si yaudre to e hariga su india government gadi adum maksu si leiri haibi khudam duni ba koina urisi di adum officially madu hanagumna masi adum sangdo e अदुगी सीता सही असुक फाउ सही सही की सांगदोन लाइमनिदना मधु सांगदो एदोगा अदुगी चाप चाप नोटिफिकेशन दो लेते हाइबनिदा आइना हाइजरिसिदि अदुना सिगी फिरम सिल लैबनिना आइदि स्वाइ मतंग सिदा ngसागी मागी मतमदनी ना हाइनबसी होय ngसागी पार्टी मसेन से ओइनबनिना मधुगी आर्गुमेंट अमबुदी चावना लै अदुबु मसी थोइदोकना कानादबा आर्गुमेंट यान लोवेबा इनदे आइगी मोटनेको मरमदी मधु अदुदा हाइरगसु अदादा हाइरगसु सेंटर मवा सुलो लोदो नते सुदा थादो नते हौजी बिरेन गी लैंगाक सि लैर कानसिदा आर्टिकल 355 जनै हाइ चनदे हाइ अदुम तौरी बिरेन गी कनोदगी होम गी सरुक सिंचे अदुम लौखु खिबोम उदना पांगन सोनथबा करिदोबा मानबा खरसु उइ अदुगा समटाइम्स मधुसु पुरा लैरबरा हाइबुदुसु अमुक्सु लैते बिरेन अखोगी चीफ मिनिस्टर ना तौबंगबा एक्टिविटीसु मरक्ता अमुक्सु उथोरई तौबियाबसु अदुम तौरई तौदना हाइरा कांदना मसी सेंटर की मखुत लैखिबा सिगी मंगोंदगी सिगी यूनिफाइड कमांड गी अदु लोथोखिबा दा लोथोखिबा अमुक्सु हाइ अदुनानी मसी सिदा अखोइदा सयनबा समनबा मयाम थोलिसिदी कोइदी आइदी अखोगी मणिपुर की गवर्नमेंट सिदा याम कन ब्लेम तौनिंगदे मरमदी मसी तौगेना तौबा सेंटर की पॉलिसी मखक की मखादा सथरकबा ओइबनिना अखोइ स्वाइदा सुम खननबगी अखोगी बॉन्ड ऑफ कंटेंशन दो सेंगतपा ओइबा अदुनेन लौरी अदुगा सुजी तौनखरे मतुंग सिस्ता हौजिक करी गोरिगे हाइबस फिल्म सिटी हौजिक सुसे अदुमक चनरी हाइबसिनी अखोइना उरिबसी अदुगा ऑफिशियल ओइना लाथोक्तबा सुदु अदुमक चना हनबसी चुमिब्रा हाइबसिने बखोइना हंगनिंगीदि अदुना चनरी हाइबबुदि अखोइदुम उरे चनबदुनबु ngasi मखोइगी मथक्ता ऑपरेशन चथद्रिनी काइम तौद्रिनी काइम हाइबा ngamद्रिनी मोइ तौरिंगै यारिबनी अदुना मसागी स्वाइदमु लाकासिदा सुगी ग्राउंड रूल्स ओ असा केन दांग जावबे मसिदा इकुई कुइद्रिङैदा ओजा इकुई ममांगदसु डिस्कशन तौबदा ओजा इसा यावना तौखिबदा हिंदू पेपर दा फोंबा न्यूज रिपोर्ट अमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अमदा इकुई सेंट्रल गवर्नमेंट ना सुगी रिव्यू तौवे हाइदना अमा थमा कांदा मसी एक्सटेंशन तौवी नत्रगा तौदे हाइबजे ngasi फावबो सुमुं फोंदोकपा लेत्रि व्हाई अदुगा मसी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से चतनद्रे हाइबजो होजे हाइद्री अदुगा मखातान एक्सटेंशन चाही गुदिंगी इकुई एक्सटेंशन तौगदोबनी मसीना मागी फॉर्मल प्रोसीड्यूर ने हाजु फावबो चाही अमदगी न चाही अमगी एक्सटेंशन की वफम सिसु पब्लिक त खंगन बलैते एट द सेम टाइम चनद्रे हाइबा वफम सिसु खंगन बलैते तौबदबो ममांगदा रिव्यू तौवे मागी 14 कैंप सिदा रिव्यू तौवी हाइबगी वफम अमदी याम मयक सिंगना पनखिबा लै मसिसु मपुंगैना एकोगी कुकी मिलिटेंट सिंगी लीडरशिप तगे थोलक स्टेटमेंट सिंग यावना कोट तौखिबा लै मतंग सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसिदा कंफ्यूजन अमा थम क्रिएट तौनबा मोगी इंटेंशन अमा लेना लोबिब्रा नत्रगना करिगिनो फोंदोकपा यादबसे क्लैरिफाई तौदबसे करिगिने न उबियोजन अदन मसे अखोइना स्वाइस्टन यामना चयतनबा चममनबा मणिपुर मियामदा सेंटर न फाहोलिबसे सेंटर सु अखोइगी बीजेपी लेंगांगनी बीजेपी फतबगी वफमदु नत्तेको आइना हाइजरसिदि पालिबा हेक हौरकपदगी इंडिया न मनिंग तंबा लेबा अमा ओइरो मतुंगदा ngसागी लाइबा मसिगी सिस्टम मैमसि मनुंगदा कांदा इंडिया गवर्नमेंट सिना नॉर्थ ईस्ट अमसुंग अखन मणिपुर यिंगबा मियंग दुखकी वाने आइना हाइजरसिदि कांग्रेस न पानबा बीजेपी न पानबा अदुगी बानति कांग्रेस न पालिंग मितसु अदुम तौदुना दुम लाबा वफम अमा खंगनि अदुगा बीजेपी न पालिंग मितम सिदसु होय अखोगी एक इस पॉलिसी लाकबा कांदा तौदे अददना खर खर खितंग तौबा मालहनबा नॉर्थ ईस्ट से चाखतना अखोगी इंडिया चाखतपा यापनते कायना हाइबगी मोंग अमा हे हाइबा अदु खकी वानी अदुगा सबसाना मसिदा अखोगी इंटेंशन से पीदे हाइतारेनेको मागी कइनोसी थोदोना पीदे हाइबसिदी हंदकी लान सी मनुंग सिदसु मखोइ मियाम अदुम उबो फंगिसिनी सिगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर ngasi फावदा वार्निंग थिन ngang सोप तोहनिंगदे अदुगा मणिपुर मियामना प्राइम मिनिस्टर लाक पियोइना सुकना हाइबसि आइदी करिगी हाइरिनोइना हंगिंगेबा लाक्सु लारोइदबा लानिंगबि वखनसु लेतबा अदुगुंबा मी एमदा हंजिन हंजिन मा लाकपियोइना हाइबगी करि मथौ तागे
Prime Minister Latraga, I call Louis Siradro, Adune Heining Vaidiko. Aduna Hindugi, Matamduki Pikiba report to Ainanga Saidaki, Hajariba Aduni, Masida, Masagi, Susie Reviewtory and meeting Amadi Pantokieva. Meeting Panto Matunda, formally Maruda Makatana, Masis Handu, Ena Hibasi, Hirakadavani, Hibanida, Ain Hibadi. Ado Madugi, Wapamdo, Amata, Hiraklavina, Lovum to Edi. Sangdu is Hyderabad, Sangu is Hyderabad agreement to sign Tongbagi, Homsu Udaba, Adu Targadi, I couldn't love him to Edi, Amaronda, Suzy late 300 Logudin, Suzy late 3, Sanadri Hainan, Lovum to Eva. Aduga, I couldn't ground the Uribasina, Suzy Sanari Sineva, I couldn't Muhairizina. Aduna is Swasida, Sayed Novasi, Asuma Tonduna Tami Basidi. Masagi India government gi koina khangdaba policy adum leirangani maduna maram orkanda haidokpa yaba hayadaba asu leibaduna maram orkanda tobo oramba su adu masina aikoidadi yamna sarak chahingnaba amadi thohali miyamda haifam khangdaba tawam khangdaba amadi adum lehelisi masina ne buko aduna masi aikoida masagi ground room to idea na habi matang dune adwaida mati amkhang pancharam ge ai sang lozerwa ada ground rules di totally Tugairabane, Pum Chai Chai, Maki Tugairabani, Makugi, Sidi Yaurido, Manipur integrity, Kahelo, Yauribani, Magit, ground rules, Sida, Yan Constitution, Makada, Layudavani, Sanagani, Moyadum Yani and Hyper Yauribani, Masida, Handaki, Mogi, Sigi Land Manu Sista, Cookie leaders in Siga, Sagi Sugi, the labor, Chimbasing Yaurga, Wari Chanakiba, Adweda, Manipur territorial integrity, Kahelo, Hyper points, Yaurgadi, Wari Chanaroi, Hybangamini, Yumodanaduko, Adugum Bagi from the Zumun, La Ini, Aduga, extortion, Tobiaroi, a hibernating Badu. Kadai Bowden, Magi, Masidi, highways in sea, Moyman, Makuta, Pura, don't lure, Lurabugumani Aduna, Manipura, put quite the tang was state among Wayne, Manipur, Lautor, Manipur, Maku, Aduna Maram Morgan, Helene, Aduna, CD, Asikumba CD, Hibasuyarabani, Susi, license to extortion and a highway. Yarabani, Maduna Maramurkan, Makoy, the Tonabaki Kutung, Sabama Pangali, Aduna, Masidi, Dr. Handopam Tui. Anyway, I Sigi, Panelists sing, Yobi sing Sida. I couldn't talk whatever demand see. Masagi, Canadra, Su, Sanarida, Sanadrida, Kuzu Kangdrego, Aduga, Satna, de Hana Lobusu Yari, Duga Satnari, I have sympathy Kuno Uri, Aduna Sigi Pum Sidadi. Anyhow, Manipur government as well demand to the lady, Su withdraw to Godani, India government get on Ribasi, Biren government, Masamak Nasu, Adum, Masi, Adum, Center, the Hyper Pony, Aduna Masidi, Su Kanadraba, Masina, Tandu Latava, Nabagi policy, Amani in a packet Luraga, Maduna Kanabam, Kandraba Adugumba, policy, Amak Wayabana, Masidi, Bapum Kana, withdraw to Ragamakoy, Matata Subsab operations at Habam, Toyena, Ice Mine Times. Withdraw to Fontoy, Masida, Sugi ground rules, Simati, Savana Sare. Haibagi wafam Mamako, Senator Tambiri, Masida, Ama needing Lozaraga in a Panjaning Basi, suspension operation, ground rules, they already was the Gather Singna, I hand Kulai Paviaroi, Amasung ammunition, the military equipment, Amapa, hand the Sina Viaroi, Aduga Makoki Sinaga, opposite PSO Manga, the Hen Sina Viaroi, personal security officer, Masi Makoki came Naknaba Masung, Makoki leaders in Naknavida, Got on with them the Lega, don't have any, Masing Matata, fresh recruitment back to Viaroi. Additional military outfitting Senaga government Amaki type Tamakoki Oina, Parallel government run to Wearoi, Adu offensive operation Makuna Kanago, Amafa with the attack to Wearoi, Marine security forces in the Amasung Miamda memorial Mokoyu Eva, construct of Wearoi, Adu Piranching Pearoi, Amasung military parrot to Wearoi have of Sing Yauri. Masi state government suspension operations cancel Tobangami. Aduga Masi JMC Joint Monitoring Group ki recommendation Makada had the Simasu Maxing Yauri Masi ground rules singing. I must see a Kasar Talaxaki, Kasar Talaxan was the Congress Party na Ekogi Chorakna, Equipment Kungi Matata Havatare. Kun Yogi, 19 minutes. That's Hangtoki Wafamse. BJP the Hangi Wang Mam, the Masita Sengtoki Wafam, the Mapu in the live point C, Masai, PJ the only Congress ki Wafam Dumaki Kumbang Nang Hodre, the Matangi round, the Imadu in Laxake, Aduga, Ekogi Kakasara Sengtor response to the Yauri point Anini. Additional Kader Singh suspension of operation Maka the Changiva BJP Matam the lady have a sea Ama Masi lay have any more than 60
kaya oi bana masing do ngasai ama puthor ke 68 CAG report ki matungina 2017 August ta adra 50 lam jenai loiram dra 53 jenai loirena 53 amna jenai loira me aduga makoi gi suspension operation gi makha da fangada ba entitlement and privilege punamak fangbagi wafam ma si da yaure nakala rom da akoi gi overall certain calculation ama tawraba matungda Congress ki matamda sign chungtau tawkhidaba group taraga mathoi taraga humdoi si nauna haujo jiki oiba reporter chief minister na assembly da khonggiba pakhum da mo yausal habagi wafam ani sine convince to bibra BJP na kari happening moi gi people report ki wan ya mana nithidana thambigre ai jiki assembly da hangiba star question ji so ta ka dang no karam sok ta hum no star question number 294 raised by Sri Saratkumar Okram, yes. MLA, answered by Chief Minister on 7 August 2024. 7 August 2024. 2024. So I delay report. Zagi na koigi oda Manaoton na takbi hibdo. Ahan badal ibu masinga akom badal ibu masinga. Adigi si maming mane ibu yaw idana. Maming mane base. Moi machine the fraction thoke bane. Okay. Fraction. KNO the fraction thoe. UPF the fraction thoe. Adagi KRA, KLA, KNA fraction loi thongna re. Thongna raga atoba group to yaw sulu bane. Moi machine sign tong bu sing manung dagi fraction thongna yaw sing gi bane. Adu machine hengalak bane. Adu di mun ya hangwidre bu yang biratre ba. Aduga honorable chief minister na andak khumi bu posa. Sidi akoina hajai na 2000 kenu dagi na 2008 tagina eno bhog 13 bhog ne ba aina tha sa hajigri duti sigi ministry de bidre ba kada de hingalai no mi masing asuk lege da asuk hingal gi sikari gi no hai besi moina underground sing sina matam da sambu rang ne ne kan ba joint secretary home si moina tawba matam sida mi khla moina khutta puri sal le haidi paisa du yam khonna ba jenin oibo idaba thidana adubu government of India su matam du da e yana yabu yana radi na soi tong ne problem ni da ni ko laise yabu yana radi na moi soi tok thok ra thigre akhu sarkar laga thigale thigale ko matam lalam badu lok the tawri ji akhu gi kono na te ba tawri ti sa ahu da tawgiba sign to matam da laigiba group sa masi ani lo thokre ba Okay. maram bi kari gi ga sida cookie national organization sa sida UPF the yorum kambu sa sida gi fraction nama som fraction thongna som punjang re ba mami ni mana de ni ko sida ai ngai pa bi yobu de to adigi som da gi su keno gi magi de gi su fraction to som punjang re ba moi matam du da tongram bani akoi matam da nate ko aduna ne ba Manaoton na khangba khitang hoi thirak pada wa pada gi ne ba honorable chief minister na khumi se sidi ngarang na han gi wa ne ba moina fraction mathang thongna ba matung da kadar masing ji somde hengale somda handare somda tathare haidna to se matam du ne ba matam du gi wari ne ba lai se masing ne pusum matam du adigi handa pusum matam du maram di mi tara lai na se mari chakhri tok handar hoidra ne Okay. asom da mari di jangadi tarale tra mari uhidu ne ba aduna honorable chief minister na pdi wujik lady ba up to date position to pb wa ne ba matam do moina tawma matam do saran turan to salama me am dugi up to date position do house thamba ne ba house oi do ngang bu ya de ba chumne ba Manaoton ta pi so ai khu ju ya ba house oi do ngang do bagi do mta ne ba chief minister na sa hai se mi tara mari le na ba se wujik matung na mi ta mai manga sang ri tram no do adumai magi kanu si manungda invite mun masing manung invite tong raga masing maram di somde hena khudong ja phangda ba se oda Manaoton gi group te yaw ga ai khudong ja khare na phanggadra haina ai mi manga am tara ame pu chatpa adigi yamu miraj de yaw ga di khare ba hena khudong ja phanggadra na mu group amana mu miraj dam yoksung gi ba sumaina tabudugi detail report hai honorable chief minister house of thami di
अदु लाले हारे के कमाई तो देबा अदु ये अखोनी येदी आ इनिशियल स्टेज अहोबो मतम ले लेम फोटो अदु ने बखोई दुसे अदु मनुंग द मोना कायना लगा अमगा म कायना मसिंग ममिंग मानी अदु खाइदो को ने हाइदि यारोयबा ममिंग से अखोई सिदा हाइरसी से अखोई की ए से एग्जांपल ने को ए से एप्पल से कुन ले रमेबा एप्पल खरा मिराज लौरेबा अरु सोमदा हंदरोइद्रो अरु ने हेगतो नत्राबा समाय दो ए सिदा 1 A2 A3 हाइन थोक्सर को मसिंग दु मोगी कनु दु नोमेनक्लेचर दु द मोइन ABC एन आफ्टर जब दु अखोइन मदु कनु की BJP ने हेगले हाय ब्राबा अदो कका ngасai कांग्रेस पार्टी ने हाइरिजे ngасai की 2017 की BJP लेंगाक से लाब मतुंग दा 25 से सुरकपनी हाइबनी मपुंग ने हाइरिजे नो 25 सुदे कना हाइनो 25 सुइना कोनी हुदनी 25 और सॉरी 25 ने बा 25 सुइ सिदे मसिंग हेगले सिंग मुदना सो आइना रेड मार्क तो थमिसे सी फ्रैक्शन दुनी हेगखिजे ओके फ्रैक्शन सिंग तने बा दोने मसे यस मोय मनुंग की फ्रैक्शन नी ngасai ahan ma sai tong ni ग्रुप तो अबि की फ्रैक्शन थोकिम ने बा ओके सी आइ रेड मार्क तो को रुल तमिजे ahan ba sign tong no ग्रुप सिदगी फ्रैक्शन नि यस मरुइना अखोई की सस्पेंशन ऑपरेशन साइन तौनदबा कुकीलाल होबो मैम अमसु लेदिना हुजिसे को अखोई की मपुंगोइना अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट अमसु इंडिया की अखोई की गवर्नमेंट की डेटा की मतुंगिना इसम समना मिरास कनो तो वा सांगदुक तो बिदे आई वर्चुअल मीटिंग सु लेबो ओके ओके 7:30 दा ओके सेंटर की आई समना ने हम थमजगे साइन तौनबगी तारीख से लोई पीदन सा यस सुमाय तौना बीजेपी ने तांग सुगा साइन तौन उनते पुथोपलो इट्स ओके अखोई याजगे बीजेपी की मतमदा 2017 की मतुंगदा से 18 की जनवरी था तांग 10 दबु तौरि भासु कुंदबु तौरिसु सिदा पी सुमाय तौना डिटेल अंत पीबियोबा सी डिटेल अंत पीबियोबा यस अदु दे आई एग्री बीजेपी ने सुयानी अय्यायबा अदु नतबदा अखोई फाइनिंग टोनिंग सुम कनो पुनना बखनबगी सिस्टम सिटे जितम तो निंदे मरम दी आई सिदा कनाना कनादा पुनगिबनो कनाना कनादा पुनबनो सि आई सिदा डिटेल लेदिबा अदुगा आई अमगा थमजगे मसाइगी सुगी मतंग दु सुजे अखोइना पामदे मन से सोकोल मैतेइना नत्रगा इंडिजिनस कम्युनिटी ने पामदे दोस हु आर इन मणिपुर अखोई इंडिजिनस पीपल सिंगसिना सुजी पामदेबा अदगी ग्रुप अमरदी पामेबा आइसु पल्लरोय मसाइ केनोना ngarang sida khoi gari advocate kenona hairambado akhoi di secular ni na na migi jati pensu secular ni ade maitei ni muslim ni adagi keno tribal na tribal magi community si chakhana bhonari ba tanari ba lamje sida akhoi di secular ni na keno panya di jati panya di ga I think it is too much adumai haiga dona teba adu anyway I don't know sir suji kana pam to pam group lady ba if Manipur सरकार ने तौरी डिमांड मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाउस ना अर्ज तौरीबा एडवोकेट तौरीबा से मसीबु रेस्पेक्ट तौरगा हुजिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुजी तौ एक्सटेंशन तौदेबा मरम दी करिगिनो एक्सटेंशन तौदी अखोइना तौहनिंग दसु असों काबुनु तौरकनेबा मरम दी हुजिक मैतै सेंजी हानारगा सुनारगा मोइदी हारावबनेबा सुमाय दो सु एग्रीमेंट साइन तौनरे यानरे जि मोइदी क्लेम तौरकनी दना तौइद्रो कका दु सुदी लेरी एंदी हाइखरे दना सु लई अदु हुजिक एक्सटेंशन दी तौदी दना एक्सटेंशन दी तौदेबा एक्सटेंशन तौदो मींस लेई तौ चमनेबा ओके हाइदी आई फॉर एग्जांपल सही मंगा की एमएलए खले सही दु लोरकसु कनुदी लेने बा असेंबली जी लेने बा मी से तोमन काम दु चावन कारक पे चावन काम दु तोमिन कारक पे अदुन एमएलए जी लेते हाइडिया रोयबा एमएलए जी लेने बा बट हुजिक लेदिबा सिचुएशन जी कोई सस्पेंशन ऑपरेशन की सु की साइन तौनबगी कलिगम सिंदोम त लेते बा लेदि मोय क्लेम तौरकने बा ग्रुप मदर क्लेम तौरोइद्रो ओके
aduna ai na to ka kan hai bi do madumak mami ta bo ina handak se kuki ge MLA sing na ai ko gi jantar matter demand to khibagi number 1 point je keno madi UPF ka government of India ka wari yam thuna sanaba aduga dialogue se sanaba solution to hai bam di yauri ba daga on other hand hangi bo question di ground da kari hong bala age habagi pochine ba suspension operation je hoje extend tawdre natragana chatnadre haitaragadi kuki gi lalobu singi over designated ken taramari se sida kari hong bala age haba situation amka ka hangpham thoktra mase public ki mai kai de haba tare kai kai khumbi ding karam hojik se suspension operation se ko extend tawdre na lawre se yes assume to se adumak na handak makoina acho khwaidi chawba demand oina madu thuna dialogue to kanda kuki union territory with legislature pi ga dong na sina number 1 point in demand to hiba keno UPF se palaga but aina hangjani ne kaga miyam na hangdoi se kai gumba suspension operation se leitre na law taraga di ground haidare koi gi ground reality da designated ken tara mari leiri se sigi sida ahung ba khara di lakpham thu eb adu gi ahung ba sida ekoi ubadi fangdri adu kai hebini adu gi dai ken hamjam ki ko aina haning se demand is demand demand is demand ne demand is di loinamak demand pun phangani di leite demand pun pini su leite hoji ba boda ai mamang su panjang hoji ba boda kuki na to any demand sidi ai tasing budi sidi paning da bani when aso ko demand manga to wi se mayam han tham jaga dunia to ko demand manga to pi gibran separate administration PUPD union territory han ba union territory mun demand PUPD separate administration PUPD adagi khoi lei gi da mayam se kuki lei da mayam pul phum jage ha bi phuman gi bra pide ko PR to hai to de ko CM silu hai sin de ko adagi ujik ngarang na da anuna khoina khoi home minister hai dune CM jone solution na te adu adom da yam chatabida ai sai gi thambi gi no sing do sida tongan yauri ba tongan yauri di kadai digi karam group tagi mi kya sum chinjang re karam group tagi mi kya sum sakre se ai si detail wena sai mayam di palanning da ba mayam ji yaw ku se ai panjaro re ba ai wani mo da lona pirong ge ba sigi se aduga aina matang se thamjaning se ngasi ekhoi da thoi ba anu sidi wathok sidi maruena number 1 after su agreement ji sign tawna madunga kari mu to me any cookie Manipur changak pa yai hai bise congress sign tawna me kadai Manipur changak pa karam agreement da any cookie changak pa ai congress hayana raga changam bagi handa house to ngai duni keno house to ngai duni any cookie changak pa ai se BJP ni hek lak paga madu kathap pane ba adu dagini bang asi akhoi gi sida Manipur da mayam aeroplane tong ba helicopter tong chapa ka mudi ubi nong ne ba akhoi gi hujik lei Manipur gi leimai se Manipur singi di leimai sing se karam mafam da u ho gi ge karam mafam da jungle lei ge ba sikari di kanana koi no base maitin di single lam no budia dina ya brana ya de lam akoi no umya lu ya bro ya dine adu sikana to kono ba to kono ba sibun mak sigi ke no sine ba kon ai party amo bom hunna si habna te aina lo celebrate haijening badi ai khoi solution ma for puraksi Manipur kanji haiba taragadi ai apam ba ai aning pun mak thadong naraga please come forward opposition ni ruling ni aduni adani wa tok seba akoi mayam da ubirang ni akoi press conference ta wa mayam am da tok drabane ba hunna basi tandra adu no magi te kari khogi India block ki press conference no mana congress na tawni no mana CPI na tawni no mana group amuk tawni sam tawna se sigi no sima Manipur kanji haridi sidi akhoi tokno ba phare akhoi ayam to jodramni kaga sidane ngasai congress party na pukhalakhiba CAG report yawa August 2017 da 68 cookie militant surrender tawraga suspension operation gi makha da makoi 53
53 or 58 53 se amuk entitlement and privilege mayam ama suspension operation gi makha da phangi bai ofam jeda disi da kai heavy ni adu moi miras kanu mai jegi aina moina karigumba au paisa de khun bide ba ko moi gi mi masing henga chage sa moina minister of home affairs hai ne ba haidi moi gi demand haidi example da hana ai gi nupi se naharon oringa jungle cheling da ai nupi se rom de ba hojikti settle to kan ai nupi cha ai nak da la ba ibu nak to ibu yaw si bu ma la ka ne ba adu masing du moi man da henga chab du de akhoi gi outlook tin na trena adu ne ba to se da si surrender to bane kaga surrender to ri se akhoi gi su mayam ma akhoi changba hanjam ba da se example da udla gi mi kanu nupi ma wa fight hold hali ko ma si leader ne ma husband ji yaw ba ta bane ba adu ne ba tong ri se adu ga hojik moi na akhoi gi matam da hengali har si di si sokya da pongo di regional report 2022 ki 22 gi ne ba 22 ki report ne aduga August 2017 da Congress party ne pukthori baje August 2017 da 68 kuki militant se state government surrender to have ni aduga makhoi gi sanction oina 5.44 lakh se moi 68 ki oina sanction adu aina sai jere adu akhoi na sign to gi ba akhoi na hengal gi do matam date ke kanu du ppo ba sok to si ko di regional report se kananum na iri ne ba sida ibu pun lui chung ne ba like te ba ko ai gen ma jege akhoi computer se operator do min akhoi min operator bune ba computer ma dan tha do lui thol udi aroi ba min do bune ba se aduna sometimes akhoi mistake am leidna adu oiru haninga leite ba aduga akhoi gi matam da ina je amuk su demand to rei akhoi gi matam da mi asuk surrender to wi tang asuk ta siga se yawi sida sign to nei haibu chap chana buthok pura du yare kaga sidi controller and auditor general report sidi government of India ki kwai digi thak wang report ne government of India ne people report se sida su sometimes akhoi so number da numbering da so hi ge balik te ba okay adu kaga mapung adu ai na sa je do sit so kya gino 22 ni dra adu 22 ko 17 ke si difference later khali sai difference ai le ba okay dai adu moina asa aina mama du hajiri se edi 22 ki yes si ai gi mi tara le me ba tara se sum chakre ba sum mi ni su claim to wi ai ba maram di moi tara do aran mani hajin bi ai ba original party do na adu oru hani me su le okay adu gadi kakana BJP ki market ki thami wafam si BJP ki oina hojik phawboda kana guma mate hingalak pa leite except makoina home ministry da sign to amata leite sign to ni ba mate leite aduga makoina home ministry di puthopiro okay layagadi puthopiro yes ekoi BJP na sign to nu hai ba agreement natragana photo anything like ta ragadi madu congress na puthopiyu sign to nu ba mate leite hingalak le hairiba group masing sidi cookie militant sing marta thonglak faction sing ni haiba gi wafam ni both UPF ta henkalak pasi amasung ekoi gi keno group ta henkalak iba ekoi gi cookie militant sing asima di faction group ni habani kaka ko mane faction thoi duni okay mami ga wasai oja haidra som du keno yaure som du yaure som du UPF som du yaure se okay faction thok chaki bne ba okay faction du mai mami di manga da ba mami sai sign adu to lu yagu do aduna ne ba okay ai congress party lak sake mo kaga dam lak saram ke and ai just minute ani muktang sang biren congress party da han lak sake oza kamai yeng BJP na pi response se hojik so dum stick to we have tare high work ki lal hoba amataga akoi BJP ga sign to ngi balite aduga mamang da congress government ki madam da sign to naramba cookie militant group sing keno amadi UPF ki umbrella makha da leiriba magi tongan organization mayam se masi nataba amade hengalak palite hengal e hariba masing sidi in terms of number de hengalak pasidi internal
हेंगलपने हैबने मरोइना कुकी लालो मसेन की मरक्ता मोगी फैक्शन थोकलपदगी हेंगलपने हैबने अदुका फैक्शनलिज्म से कुकी ला चाउना इखुई ममी ताबा पोन मदि ओइदि मसिंग ओइगदोरिब्रा नत्रगना तसेंगना बीजेपी लेंगा का यानब अमगी मखादे हेंगल इब्रा हैब वफम दने करिगुम यानै यानरगा बीजेपी के हेंगल हैब तारगदि कांग्रेस मतमदा साइन तौनगी हैब असुमना हायतारे बीजेपी के मतमदसु साइन तौनगी हैबगी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट नत्रगना फोटो हमदंग पुथोपिरो हैबगी वफम करै हैबनि सिंदुकसगे को अदो कोई नुसीजर बाई काय खुमनजर बोजा सरची मागे वर्चुअल मीटिंग अम लेन हाबिदो अदुगी चट्टी चट्निंगे अदु मिनि अहुम मुक्तंग दि अमतंग आइगी साइड दे रिक्वेस्ट तौजेगे को ngakतंग दि फंबिरो नत्रगदि बोजा सर चखरगा इन nganghorगदि बीजेपी याउदगान कांग्रेस सी याम तवे हाइग्रनेबा अदु मदुगी मते खरदि बोजा सर न ताबी न बाई साइड दे रिक्वेस्ट तौजेगे ngasi saunaba yadre academic oina ngangnei niko ahanbada ai si oja sar na wa ngangbiri si BJP ki spokesperson hadi BJP ki mi oina ngangbiri bra natraga congress ki mi oina ngangbiri bra ai bhab am ta dre karigino da masi haire si maram de atai tiko ngasai ai na puthok che chi misa biren gi chi assembly da ngangi basi achumbane na ai mada basis torga ai gi argument se sema pujara ba pose oja sar na mo adu ju achumbane wa haigale ba aran bane haide ba अचुंबने हाय दे अदुगे अचुंब पोतु दने बाय ने थमजरी नते नते ओना नते वजा नते वजा ओना देनि से तोराई कर नो 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 आई ना हाय बिस कई वजा चलन ने छान नाम दे वजा जिके सेमी हाय दे नते कसे मुला से 17 दा लाइम पोर्टुगीज सेक्शन ने आई नो जे हाय दे पीडीएम ने पीडी बे रिपोर्ट छे वजा चलन ना सुमी हाय दे आयु चुमी हाइब हाइजबे वाने बंदा यु अचुम द बेसिस तो पुथोकचरपनि हाइबने अदे नंबर 2 ओजा कनोना मसी बिरेन पीरिबा अकोगी रिपोर्ट छे ओजा छन पाइबगा आइना पाइबो ओनरम गदादि खंगदे को आइना पारिसिदा ओजा छन दियामना उजिकी राउंड हाइग्रे मसी हेक साइन तोंनबा होबुदगी 2013 बोकी रिपोर्ट नि हाइगेबको अदो आइना हाइरिबना मसी हे होबुदगी ना 2000 आई किसु यावरे अदे मरक 2012-13 दा इंक्रीमेंट हाइदी हेंकलपदुसु यावरे अदुगा जुलाई की तांग 18 कोई 2024 दगी चली चही से सिबुगी अप टू डेट रिपोर्ट नि हाइजबनाबा दैट मींस हौरप 2008 तगिना 2013 भोखक की रिपोर्ट नि हाइबदो लाली हाइबनि दा अदु नते हाइबनि दा सिसिमिसगी कनो से मेक सेंग पल्लिबा अदे अतोपा मनमु आइनो जासता वजा चलो यामना रिमार्केबल लोबा प्रफाउंड कोई मयाम न मसक खंगबा रांति की लीडर मनी अदो सीएजी न पीबा रिपोर्ट से गवर्नमेंट इंडिया की मखा ले सीएजी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिश तोरिबा मसी की सीएजी रिपोर्ट से मसी पुगजुम जुम देगा हाबसे फते करिगिनो दा सीएजी रिपोर्ट हाबसे टेबल तवी मददे अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन लालदी करेक्शन दरकार होइबा नत्र अमेंडमेंट नत्र मॉडिफिकेशन की असेंबली की कानूनी छे अदो मसी की द स्पेशल कमिटी लाइरिबनी अदो मसी 2022 दा फोंग खरबा पोचे ngasi 2024 भोगदा मणिपुर की बीजेपी लेंगाने असेंबली दा नत्र एनी फोरम हम दसी लाले हाबसे ngasiबो हाइद्रिबा हाइदबनी न मसी चुमेबा अदे मु जासरना ngasai mi humpugani pan da trangam khaido yang kai humdo pisa pido khoi state government na nate center na pibu wan ngani ka habdo na pidiga na amta tabi ko madu waza sa gyobel nai wa phamni masi sidan lai re haba sa the amount has been recommended by the scrutiny committee and paid by the state government pass hukum state government pi re hai re state government sira ha si government manipur na ba ada government manipur na pi bagi tarik yaw re paisa yaw re sa kana break mi asukrai mi government report to ai huren sida su enka da su pijagani koi selgi da su pijagani loi pijagani ba public domain da thamba yar ba pot ne ba sigi CG gi lamai kun mai jir phajana hai re ba mi hupuni ban kanu tawre join tawre adu da mi tra nga ma screening tawre moi do general waram dre yankai humdoi da mi amom da lupa lising mari paraga magi sagi pibam da wen entitlement du tawraga lupa lakh asuk state government na pire ya phajana yawre ha bin das adu na state government na paisa pide ha du lale adu sai si ma drop tawsi ko adai yamna manipur da alarming oiba urgent bail pibe ab information thamjage asi sida manipur gi miyam da mit na yamna singada wa urgent bail ma khudakki kangsi ma king da ya da paw mai pijage sigi discussion gi through da wamang yam do moina handaki chaliba 2024 gi November gi tang kun nga da
कोई इंटेलेक्चुअल काउंसिल को कोई कुकी ग्रुप हमने को मोई मेमोरेंडम हम थागले हाई बा मेमोरेंडम जी कोई आई सुन खन बदाई ने लांद्रगदी ओजा सरन जु बीजेपी की संगलेदा प्रेस मीट तौगी मसिदा कोई कुकी कांगुना जे राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे दा सुमाइन तौरे खोले मणिपुर की थुगाइन होनबदा कांग्रेस ना चौब रोल लौरे खोले गाना मा खबर दसु यामना पाउदु फोंबीगी को अदु मतुंग ना खोना मु का तौ प्रेस मीट तौई अदु हाई बा चिठीदुदा सेकेंड पेरादी यावरिदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुजिके हाइबा केनो मदी यूपेप कांगुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबा यूनियन टेरिटरी पीबा योफम यानाबदो हाइबसी मसी पनबीरंद्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी यानारे हाजे खोइ नु तविको अदा आइना तानिंगी पॉइंटिंग असिगी सुजिदा तानिंगी मरु बा यामना अलार्मिंग ओइबा न्यूज दो लसलगा मरत लेबा मेकअप की पाउदोइना अखोगी बीजेपी साइड तौगेबा अदो सुमाइना नरेंद्र मोदी दिगे होरगा नरेंद्र मोदी अमित शाह मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लाइबा बीजेपी की लीडर हाई तारेको मयाम से मचिन नाम थी मचिन थी पूरा मोसी लंबा ले नरेंद्र मोदी का थी मचिन जी लंबा लेते होम मिनिस्टर का थी मचिन जी लंबा लेते फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर ला जहां में शेड्यूल ट्राइब की मूवमेंट दे होबनी हाई मथंग द फॉरेन एग्रेशन नि हाई पार्लियामेंट दा मथंग दा दुनिया सम हाइरम बदगी ngasi ngarang na mo ethnic class ni हाई सिने ngarang lahan gi loibe assembly da chief minister biren na ko schedule tribe tik tawbuni ad popi gi ni ad immigration gi ni ad ja for pangang da ngang ga definition ji gyalam ta da bana ado अमित शाह अमदी नरेंद्र मोदी बिरेन मचिन थियाबी खुद पुथोक जबनी को अदा हजिक मसी की मचिन थीबगी हैबिट से आइना पुथोक जब मतुंगदा मणिपुर मियाम दे अलार्मिंग बेल मैंने पिनिंग से अतई नते अब सूजी की मतंगदा हुजे खोई इचेल एक्सप्रेस की कनो जो हंगबिग्रे हाइबिग्रे असूजे तौवे जो हाई तौगे जो हाई ज्ञान तादे स्टेट गवर्नमेंट दी कैबिनेट दी रिजेक्ट तौग्रे अदे याई यादे कोई भाप ता असेंबली तौग्रे ने असेंबली ना आइना हजबदी सूजे कोई साइड तगे आइतारे ने मणिपुर की साइड तगे मणिपुर गवर्नमेंट की लगा के साइड तगे मसे खरते जे नते आई नो जरे ओजा समय तौसे ओजा की सिना ओजा चखरगा ओजा दा मुला कगा जस्ट 2 minutes समझ लियो पुंग 1 hour न तो या 2 minutes जस्ट रेस्पॉन्ड हो ngasi आई के नो हाइजेगे खरती के दमने कगा आई के नो हाइजेगे यस डिबेट से मपुंग फारोय तो नते डिबेट 1 hour की डिबेट ने जा ओके यस 1 hour डिबेट ने खुद मॉडर्न नॉन आई के नो हाइजेगे हां उजिकी कगा जस्ट 2 minutes आई ओजा दा मुला सके कगा नो बियो यस अते हौजिकी हाइरिबा आइना ngसाय हाइजरिदो अदु आई ऑनरेबल सेमना थमिदो चुम्मी हाइजे कैन होमबा हुजिकी अपडेट तो नेबा सेना पिरिदि ओके ममान तंगु मतम द लेबिदि नतेबा मोइना हांगिदो क्वेश्चन हांगिदो ngरang na haneबा अदु मनु काथु कासिन तो तिंदो दिन अमदा अमदा चोंगु तो गुबन मतम दुगिदि ममान द लेबिदि पिरिदो नते नो आई के नो आई के नो हाइजे ओजा कगा नते आई विथ फोटोग्राफ थमजगे को ओके ओजागी इंटरव्यू में ले हाबिदो खतंग डिफर तो बिबि याब्रा हाबि सेंटर की वहीं तो गया यार कगा से यस कगा राहुल गांधी ने हेड लाको से कैमरा राहुल गांधी हेड लाको से चोचानपुर अदु आई के नाम थमजगे ओजा प्लीज आई के नाम थमजगे अहानबा राहुल गांधी ना मणिपुर दे हेग लेन तो बगा चोपर सिल्ली मा मखा चकनी है मखा चकनी से करी नो खंगा मखा चप मतलब सोंग दुसि कना कना नो मतम दु लिमिट आयो नि मैते ड्राइवर मेम चतोइनी मैते सिपाही चतोइनी मैते की माग लोइन चतोइने ऑफिशियल में अदु मखा चकनी दि मतम दु अखोय मैते हात क्या नत्रो मखा चकनी चल विषय बिन मैम थला हलको नत्रो अदु करिगिनो होय मतम दु माना तोगिबो केनो दु करिगिनोबा मणिपुर दे हेग लापगा चोचानपुर अनेक लाई अनेक मन चोचानपुर चकनी चलेबा अदुगा सिदा तोसी यूनिसेफ अखोय मैते की कनानो समेना कोलन नुसीगना कोल करका कना तोंगेबा व्हाट इज दिस सी केनो से सिबु केनो रावा लीडर में की क्वालिटी रो सा खागी लाली होम मिनिस्टर लाली प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ngasi अखोई मैम से सिलमदुदी नाना कोई मरु फंग मुलनी अदुना आइना मैम थमजनिंग से अखोई व्यूअर्स ने थमजनिंग से अखोई हाइनिंग ने बाहाय हाबि यादेबा अखोई मसी लीडर में क्वालिटी ने अखोइना
राहुल गांधी ने लापदा चुरचानपुर हाथ चतुर मैम जी करेगी नो मैडम दी विक्टिम से कोई नहीं बा विक्टिम से कोई नहीं बा विक्टिम कोई नहीं बा कोई ना तो चत्र का करेगी चुरचानपुर हाथ चतुर नो बा ऑलवेज लापो खुद ही आना ओके अदु वंग दो ए काका लाक्सरगे कांग्रेस पार्टी दा अदुगा अदुना ताकुदी यस अदुना ताकुदी कांग्रेस पार्टी ना अखोई से खरे मिराय हरखिनी अदुगी अमग थमजगे मैम याम तोय तोयना हंगनबा हंगबादी हंगबदा नतन गनो तोपा वाफम अखोई कनुसिन हंदकी कनुसि नान कनुना ngamdo करी अल्फ्रेड ngamdo अल्फ्रेड ngamdo माना तगुम तोप करीबु स्पेसिफिक पॉइंट करी हाइरगे भाषण पीबे नतना पार्लियामेंट स्पेसिफिक करीबु नो थमरगे माना ओके अदगी अमु मोइना मतमदुदा अखोइना कनु तोवी वोट मोइना डोमिनेट तोम फमजिदा वोट मसिंग क्या फंगनगी 99% फंगी ओके तंपा किसु ओके तंपा त लेरंबा वोटर मैम दो 65 पोलिंग स्टेशन चौचानपुर दा मोइ वोट मोइ अहाम बद सुप्रीम कोर्ट केस तवेबा अखोइ वोट थादा फंगदोरे अदुना अखोइ तोंगान बगनो तोबियो मसी अनु तोबिनो ना सुप्रीम कोर्ट केस तवेबा ओके सुप्रीम कोर्ट ने यादरा कान कइदोवी मोइ चौचानपुर चले कना मोइ मसादी चटप चटबदुदि अखोइ उद्रे अदुगा 65 पोलिंग स्टेशन हांगदोगा वोट थादा बिसि कना कना नोबा ओके आई मदुगी वहां दु लाक्सगे तंपाक लेबा यस काका थैंक यू वेरी मच अखोई ngasi गे डायलॉग यावबी बगी दमक आई मखादा बजे कांग्रेस पार्टी दमक लाक्सगे वहां सिंग सिगा लोइना हाबे तारे मपुंग ओइना बीजेपी दे हंगी वहां जी बीजेपी अमदी सस्पेंशन ऑपरेशन के मखादा लेरिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप अमा फोबोगा अनोबगी ओइना एग्रीमेंट तौनखिबा लेते अदुगा लेबा मसिंग सिदी अखोई फ्रैक्शन मसिंग ने हैबनी मसिगी मथक दे लाइबा नो फ्रैक्शन सेल तो टोपिरो को अखोइना ने अखोगी मतमदा साइन तौनखिबा तांग असुक सिगुम पार्टी सिगा सिगुम ग्रुप सिगा यस साइन तौनखि हैबदो मदु पुथोबो नमदी आई पुनसिगी लांजी तौरो ओके अखोई पूरा अखोई बीजेपी थुचल थुचंगेबा तांग कया दा अखोई बीजेपी लेंगा का बीजेपी का अदुगा कइनोगा कुकी मिलिटेंट ग्रुप अमगा साइन तौनखि एक डॉक्यूमेंट पुथोबो ngमनमिता पुनसिगी लांजी बोथागे ओके अदु हे पुथोबो ngमदे के लोबि ताबो कांग्रेस के ओके मदो कांग्रेस लाक्सरगे परमान जी ओके थैंक यू सो मच लेंग घर मतुंग दाई नोय तहगदौ सिन आई याम नुवाइछि ओके यम सांग अनि बिरो यारे जागी इंटरव्यू दो माय पापो बिरो आई गाली फम चल ओइ रिएक्शन दु तो बिरो अदु आइना हाइजेन से पुथो बिरो अदुदी यारे अदु दे पुथो बिरो मयाम दा पब्लिक बिरो सिन पुथो बिरो बा सुमाय तो लेने सुकी से 2017 की अगस्त दा सिगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन तुंबा कौबमगा नत्रगा ए नत्रगा बी नत्रगा कनानोमगा सिगा बीजेपी लेंगा सिगा साइन तौनरमी सेंट्रल साइन तौनरमी हाइबदो हेता पुथोबिरो अदुदि यारे अदु पुथोबो नमदि गाना देगा ओके ओके थैंक यू काका थैंक यू वेरी मच आई मथंग से कांग्रेस पार्टी लाचगे कांग्रेस पार्टी की ओइना आई के काका सरना हंगबिरम बो हंग मैम से आई पिक अप तौजरके एंड ngसाई कंटिन्यू दोबि यस अना हाइबदा सुम चिथब यावरागसु एंकर खरा क्वेश्चन दो हमबि आई हंगजरके याम फजरे असिगी डिस्कशन जे याम नुंगाइरि हाइ तारे को अदो आई मथंग मथंग सुम तौजगे ngसाइगी सीएजी की रिपोर्ट से कोई सीएजी की तो पूरा साइन तो बुला सीएजी की रिपोर्ट से साइन तो बुला पिरो बीजेपी न लाले हारगदी मसीगी 2022 द पोंबा रिपोर्ट से चनद्रे न लाउथोक पिरो राजु मसी गवर्नमेंट इंडिया नते मिगी से पुथोकनी खंबो नते वजा से न ngang मतम दा अकाउंट्स कमिटी थैंक यू सो मच वजा अकाउंट्स कमिटी से ओपोजिशन वजा से न ngang बदा आई नोरा सिंगल सेकंड डिस्टर्ब तौजदे आई न ngang बदा सुम ये सलप से हम नुआइता भाई तारे यार मखादा भी अदो साइन दे अदो नंबर 1 बीजेपी हैज टू अनाउंस दैट सीएजी रिपोर्ट हैज बीन कैंसिल्ड ओके सिमा बीजेपी लाउ तो कदबा ओके नत्र दे कोई सीएजी रिपोर्ट त बेसरगा हारि बनी अदो हाइगा दो पैसा पी गरे अनु मखोय से लाना पैसा पी की बगी पैसा पी बे लेंगा के लुचिंग में जेन थम तारे नंबर 1 नंबर 2 यस अखोय की ऐसे सूगी दगी तौजगे सू नतबा मेटर खर सु याव खरे हो सू दे हेंकल ले हाइबो मसिंग जे बीजेपी को साइन तो ले हाइबो से आई सिगी रिपोर्ट सिदा मेक सेंग नसागी लुक त्राउम दो सी साइन तौरे हाइबो आई सिन लेजरे ना सू रे आई एंकर पिजर दबने बको एंकर दगी बीजेपी ने कोने लोबिरो
ai su pangai da je man te blind argument te bai tok jai che sidan lai jare document sai ko thok me na document lai jare ado hulen anchor dagi koi kai na ai pa after the discussion is over sidan lai de ba waja chara ai lakchara ge wang do ko BJP na hangi ba am gudi gi yet me lai ai ka mai tong nate ka ga yare ai adum fazna moderate tawjare ge BJP na hangi ba wang do asagi BJP ge oina sign tong ne lete Congress na BJP asoi budu nganganu leba ke interest ta lo laga ngangu ha sumai na bu ni ko sign tong ne gi ba agreement sing leibra na chaga leita bra ha bidu ai ju adu gi report che ai ju share le jare ha ni this one praja ba sumai le jare ba si praja pa ma report se le jare te jani pa ma le jare ba si Congress se me na te sa ha jare inter the remark ta ko si da CAG gi report jaw re chimi se gi report jaw re ai goi gi Congress ki table de yam te yaw de है बनी था ना लेटन बीजेपी में कलेक्टर कॉपी फ्रॉम एंकर सिने है ये ओजा ये मुगला से अरे सुम डिस्टर्ब तो सुम तौरा दी वा ngang बिन नुआइत्रे या डिस्टर्ब तो अदगी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन जी भरम चन न बायना अखोय की सुम ये सन बोय टारगे दी सिदे अखोय की हाइने जबिनी हाबन अखोय सुमाय सुम तौक पनि हेले बखोय दी हाइ बिसे अदना आई मथम नंग चासी आई की मिसाल जी ता ता थादरा दी बीजेपी जी खांग लांग मरो नंबर 1 बीजेपी की स्पोक्सपर्सन लेगे तो मणिपुर मियां पुनुक ता हाइजे 2023 की जुलाई की तांग कुछ माथो का फोंबा कांगपुपी करेस्पोंडेंट फोंबा अदुगा सी चले वेबसाइट लिंक चले रे सी अकोय इनकन उबीर बनता सी तारीख से जुलाई की तांग कुनगनिपान 2023 दा फोंबा को मणिपुर की मसक नारबा लोकल न्यूज अमगी कॉपी नहीं पाइजर से सिदा पेरा त्रामाथो याव खबर मा पाव की रिपोर्ट में फोंगे मसी करी हाई नो अदंग साइडिंग आंगले वाजी की वारो सिल ले रे अखोय नसाय सुजे एक्सटेंड तवी तवदे स्टेट गवर्नमेंट ने समाय तवी मरी म्याम तवगिद्रा मसी तवनग्रो मतुंग दे इरांगी थोखर मतुंग दा होजिके हाइब यूपीएफ अमदी केनो हाइब ग्रुप सिगा भारत सरकार की होजिके हाइब मरी लेनबो ऑफिसर सिंगा भारत सरकार की ऑफिसर सी कनान लिट तवी हाइबदा अखोय सिदा कनो ले रे अखोय की से AK मिश्रा को सिया से AK मिश्रा माजी एडवाइजर स्पेशल एडवाइजर MIC ना शेयर तौरगा मीटिंग जे हान फर्स्ट राउंड ऑफ जिके अब सुजी तौरे अदु तौरिब तारीख से जुलाई की कुतरु 2023 11 AM 11:40 AM द तौरे अदुगा मसिद करी लेमना रे वारे ट्रामा थोइ लेमना रे ट्रामा थोइ सिगी मनुंदा मखोइन हाई मरु बनिंदम पाइ पंजगे अरोन टिगेन हाबि UPF की कन्वेनर सिना हाइरे ओपन द हाइरे मदुदी मणिपुर गवर्नमेंट का सेंटर का होजिके हाबु कुकी ग्रुप का यानरिबा सुगी प्रेमबल दे याबु मणिपुर इंटीग्रिटी दा अकाय पिरो हाबु वफम दा अदु विड्रॉ है तौद्रिंग दे खोय मखोय वारी सानबसे तौरो एना हायरम बदगी सेंट्रल गवर्नमेंट मदु एक्सेप्ट तौरपदगी यमु सिदा हायजी यमु से व्हिच द सेंटर एक्सेप्टेड एंड बिगेन टॉक्स for separate administration चाहे हायरम बजे सिदा हायरा सिगी क्लोज लौथोक पियु वाबनी safeguarding the integrity of Manipur की क्लोज लौथोक मसी लौथोक तंगे वारी सानारो हायरम बजे मसी सेंटर ने यारकपदगी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स तौरे अमसुंग मदुरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वारी थांगले पुट अप डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव पावर्स फोंगे सी बीजेपी गवर्नमेंट हाउस फॉर मणिपुर द लोसल थमी प्लस ngसाई जुलाई तांग ची तांग कुनगा 2024 की नवंबर की तांग कुनगा द फोंगा इंटेलेक्चुअल काउंसिल की पाउडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुकी की पीनी यूनिटरी टाइप पोलिटिकल टाइप पीनी है याग्रबदो पार्लियामेंट कनो तौरसी खोल जाबी वाफम सु लेग्रा मजे अखोई बीजेपी ना सिगी पाउजे लोसल लगा थमी अदो मसिना करिगुम लाले हारगना मणिपुर गवर्नमेंट ना बीजेपी लुचिंगी बलेंगांग ना सिगी पाउजे लाले मोलग दे सि अखोई खंगे खोतेन संदोक पतारे होजी हाय 2023 द फोरम पाउजे सुबो संदोक तबसिन दे कांग्रेस पार्टी अखोई पाउजे सुमेल लिजे को अदो संदोक ते पाउजे सि सुमेल लै सि गवर्नमेंट मणिपुर की मथांगनी सुमाइना वाजी सेरान के तोंग पाउजी लोसल लगा फोंबिगनो अदगी अखोगी हुजिके हाइबा सुगी ग्राउंड रूल की मतुंगिना ngसागी मी मसी हिंगप यादबा रिक्रूटमेंट तब यादबा काई लेको अदु हुजिके हाइबा मसिंग हिंगल इबा मयाम जे कोना कनो पिजरे लालोबु पहेन हिंगप याबला मदु गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग अम यावदना हुजिके हाइनर टीम जिगी अंडरस्टैंडिंग यावदे तब याबला मदु सीएजी रिपोर्टर सु फजना
लालूब सरेंडर तौरे पैसा पीरे है सिबु अखोन खंदे खोते दुदा हारे चेन बे यारो मणिपुर म्यानु मिनम बिगनो सिगुम्बा सलाम दुरान म पाव म पुंग फादो म दि डेफिनेशन फाजना वेल डिफाइन ओइ दबसना मणिपुर गी मी म्याम सिजना मनि युम मै चाकना हेत मणिपुर अवाना ताइ म्याम जे बीजेपी न मुकेन सेंग दबदगिनी अन हाई पोस मुकेन सेंग दे जे आई सिरा हाजे दिम्याम सिनेबा अन कशु न तब राहुल गांधी ना आ द चुचापुर चपदा आ छि फोटो नमी गोले हारगा अखोगी सी सुगा कई मई लेने के आ सुमाइना मी फोटो नमी वादी बीजेपी की फी सेटबगी धमा लेना बीजेपी की फी सेटबगी वादी धमा द ले हबा अदगी बीजेपी मतंदा बिरेन की मतंदा हुजिकी चिंदा किलोमीटर चनी के अंखै स्क्वायर किलोमीटर से मांगे है को हुजिकी से स्क्वायर हुजिकी अब 250 से स्क्वायर किलोमीटर से मांगे ना कोई रिपोर्ट लेदी से कोई डॉक्यूमेंट ले अदुसी कांग्रेस ताइसन दोरिबा सुमाइना तोबिगनो बादि सपुदि लेबा ngakpada कांग्रेस कोई कनु खा पीबियो कोऑपरेशन पीबियो नत्रगा कांग्रेस की हाइसिंगबा एक्सपीरियंस खा शेयर तोबियो अदुरा हाबिदि आइको नत्र पगाय दाइ चिदम्बरम माइनी लोइगब चैप्टर ने हाबिनिदा लोइगब चैप्टर म्याम जे चोम चिदम्बरम गिदो कोई कांग्रेस ने तौग्रे कांग्रेस ने क्लैरिफाई तौग्रे चिदम अदो मणिपुर की इशू की मतंगा नसाई की अल्फ्रेडना पुथोई तो करी पुथोई नो अल्फ्रेड की बात करी नो काय बीजेपी नाम से ओके अल्फ्रेड तो करी पुथोई नो हंगगदी फरेने मागे चा मानव पावर दा एमपी ओ मिनेबा लक्ष्य मसले दा बुदी सिगी मतान से करी हारिगे हाय तो मी दे दिखरा हाय बुदुने न फै ओके बीजेपी थैंक यू वेरी मच आई अरोय बोइना हाइतारे आई कोई सेनेस जर्नलिस्ट ओने योबिरिबा आई ओजा दा लाक्सगे जाना वाल मातेम बिरसन आई लखन थमजरम के ओजा जस्ट 1 मिनट का 1 मिनट तलोशन बियो हां कोई के खबर द फोंगे दु तो वेसे खबर द फोंग वासिना कोई लेबाक शासन तबदि लेबाक के सिरनी मरमदि कांग्रेस हाजिर से हाजिर मंगनाबा नहान हजि केनुगी एमपी की इलेक्शन दियावा वोट खोम दियावा वो को दियावा मयाम से हजि सिविल सोसाइटी नेना अखोई माइबेन खर चत पर यावरे दु अखोई अदुम न लाक्सरोय आइने थमजनिंग से अखोई की ओजाना गसे हाइरिबा करम्बा कनोदा एके मिस्टरना तौब करम मीटिंग दा करना करिया थोखरेबा सिलरे करियारी नो बोल लगता है यूपीएफ की ये नो रिपोर्ट मीन डिमांड तो बोलो अभी यारे है देबा the which the center accepted and began center accepted UPF here by special advisor MIC Shri AK Mishra oza kenu haige mi ki demand है demand को ओपी ले लेते बा अभी जाचले demand दो accepted है no accepted सिर्फ हाई नहीं दिया अभी बिना बड़ी पावर सिंधुपी ना खबर पाउने बदो सी आई ना एडिटर सुनाते सीधी अखोदी कनोदे लोथोक चरपनी अदो बीजेपी ने थौना लेना सी वाफम से तौगीदे लाली खंदे लाली अदो एके मिश्रा अबिसे भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खनबा एमआईसी की स्पेशल एडवाइजर ने गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी दा मसी हुजिक अखोगी स्टेटमेंट हम थंबिरने है तारे सी मतंग दा सी अखोगी वर्जन सिदी ngasa यूपीएफ की केनो की वर्जन अमा कंपोपी करेस्पोंडेंट हाइबनेबा अदो बीजेपी ने कय कंपोपी करेस्पोंडेंट हाइबो वादो मधु भारत सरकार ना लौ वाई ने लौ दि कमाय तो तारे खवा अदो असिबो कंपोपी करेस्पोंडेंट फोंग से अथॉरिटी करी नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करी अथॉरिटी नो बा अखोई इंटरलोकुटर हापिको वाली साननबा वाली सानमिदो पोर अमा या थोबो ngam देबा अखोई खंगदो से अदु अखोई मिदे के कमाइना अदु एरगदि ककादा इन हंगजिनिंग बसे ngasai gi keno amadi UPF ki version ama haitare makoi na hairibadi government of India na makoi gi demand haibada moine pali premises of discussion do accept tawaba matungda discussion je makha sathabani habani BJP gi oina kai habigani machida ta adu accept tawai se kada di yawge ba kana na yawge ba moine claim to bani kinu yes moine claim to BJP na tawde तंगे yes claim तो जमनी claim तो दो जन तना ngasi phari ne akoi kanuna manipur government cabinet decision ani
State cabinet law thai di ke dore de. Okay, thank you very much. I am thank si okay the last again. Aroi boy na ekoi journalist, respected senior journalist. Ekoi oza Hemchandra the last again. Oza sum up se. Oza na to birani. I side ki Congress amadi BJP ki debate che public to so ina matam jo kare hina lawre. Ekoi pung ama minatra mangadi ki ama makai pa boy ekoi discussion time je oibani. Adu ekoi kagas ekoi ki Sarat ki hana mangjong na haibading ase pung taret makai dagi sigi program le hai base koida mangjong na PB bo afam ne ha batare adu khitang de ko extend tore ai kakazu lip ai pizeri ha batare discussion sigi manung jana ai ozada mulak seni mase oza suspension operation editor adu ai ozada lak seni mase suspension operation ha base Manipur gi labor situation sita di yam sathina maru oiba amasung masina magi implication amadi impact se sathina chawba posak ma oidi ozana ga sai tambi gi bada masi su hojik leiriba conflict sigi sparking point amadi oi haidana su make sing na thambiri masida congress amasung BJP ani na sai thamgriba wafam mayam je ozagi ozana objectively masi ozagi observation da kamaini yengbi edo adun da thambi sida ngasagi haiba haidaba thoki di habim tang swaisi hojiki ekemisra hoina ko interlocutor oiraga ngasagi kuki organization sing du wari sana gibagi wafam mabudi leigre ai detumukti chapsan jengdre aduga mamangda aina haigibudu manipur gi integrity sohaloi haiba wafamje sohaloi haiba wafamsi yauriba makai wari sana roena haibani aduda wari jis hanarakpanina wari dus hanarakpanina hairiba manipur gi integrity kaheloi haiba wafam yauragadi sanaroi haibadu wari sanarabanina madugi wafam do man India government na yare haibagi wakalun duni masagi lalu lup sing du leiri basi masineba aduga India government gi magai de masi makoina haigiba makoigi demand do yare haina phondu ki bidi leite koi mtheng ade masi paus maksu koi igi ebo aduna masi swai sida aduni ngasai de ki chamang na basi thol le ije ngasai su handoi handokte ngasi bau gyan ta ta dabida adum lehanba adugi thabak sida ground level sidana handok tabagi ngasai su ji adum chana duna leibagi phibam jima khoina adum uba aduga documented oiba pham dudana su ji handok su ji lei train haige dorin nidana asumaina hawjiki wari chana dugi matang adudasu lakhriji aduneba ngasai mokhoi ngasai kuki lalo singi marakti claim tawribo wafamdu yaribra yadabra habiju siju mayek sengdeba muka mayek sengdeba masina khoi claim tawudi aba BJP gi magai ge ju madu India government gi magai gi pigi bulai na habju dum jane ba soidana dum yaraneba aduga congress gi magai gi hauji hairiba masi yabaduna maram more kanda wari sanari natra habju siju adum yepiya ba si argument amagi apamne point of argument ne siju yaeba ani maki mieng du da hainari iba point singdu adum isu makchu miena haibi ai adu soheli bisidi India government gi maikei digini masina maramore kanda koi da sayet na ba chamam na ba mayam si thohal leibani masigi warusin na mapurakpa haibisini India government gi makuta leire adu sparking point ogiba su handokta ba swagi matang si de hek haubudagi lae masagi UPF ki luching basi thangmilan kuitesi chuchan Myanmar masani marxist chin state ta MP orma adugumba ami mi amakhangni marki party judagi tanthorok matungda ma chelaga Manipur da leire Manipur gi citizenship se lawba matungda Manipur da lalawlup se mathang dingkhalakna su tongnabagi thaksin lakhri ni haibani da ko aduna masigi su tongnabagi matang swaisida ai congress ta yang kon blame toning de maramdi kamatamadu da BJP lengak leramagasu su sidi automatically adum tawkhraneba maramdi Manipur government khanghandana susit or mibani matamadu da Manipur government lejawagi wani adu leira su mo yahondana tawmabani adu last upai lerta na yarakta dana tawhum thokpadu tawde yarakta dana 2008 ta congress government da yaholaga susi mu chathagi bani madugi matungda masing hengalaktabagi wafam sining asaidagi nainari basi masina hengalakpa hairosida yam lureidi so BJP gi makedigi claim sina hengal ibudo manungda fraction lakpadagi hengal lakpani haibani fraction lakpa haisida kamai to adwaidu kitang chamam na leire masindi hengal pham thokte fraction lagasu keno se ani thu hen lawsine for example
केनियो की मी चाम ले मतम दा अनि थोले तंखाई येनरे हैनो लौरो यांखाई लेरेन लौरो मतम मदुदा मसागी सिगी मिलिटेंट मसिंग दुदी हेंगफम थोकते बको अदुबो मसी हेंगलखी बसी मसागी हानगी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुना मोगी खुदोंग चाबदु फंगना बंग सागी बीजेपी मकेदी क्लेम तोरिसुबोबा ऑर्गेनाइजेशन दुना मागी खुदोंग चाबदु फंगना बा मी चामलर मदो मी यांखाई थोकीबदो चाम लेना सुम हाइबा अदगी अनौब चामदसु क्लेम तोरगा सी नत्रबा मसीनेबन लेरिसे अदुन चयनबसिदी अखोइना नते इंडिया गवर्नमेंट थोहनबनी मसीगी वरोइसिन सिदी इंडिया गवर्नमेंट पुरक्त्रगदी अखोइना सिस्ता हाइबा ngमोय अदुगा मणिपुर दा हौजिक लैंगाक पाइरिबसिंग सिदी कांग्रेस के हायरसु बीजेपी के हायरसु अदुमक सिदी सेंटर ना अपाम मतमदा मखोइना तौ हाइबदु तौगदब लेबनिना मदु तौयाबा मी खल्लगा तौरकदौबनिना मसीदी उपाय लेरोय अदुना मसीगी थोकलिबा लान सुगी वाथोक सिगुंबा मयाम सिदी चप चाना सेंटर ना लोसिलगे है ना हाइबन निमित्त लोसिन मंगंबनी अदुनतना सिदी अखोइदा सुम येना हल्लगा अखोइ मसेन गी मरक्ता नुसिनबो मांगनबनी कांग्रेस अमसुंग बीजेपी मरक्ता हौजि याम कन्ना आइदी सि लाउनरिबा मीडिया दा लाउनखनसे खोइ मीडिया लेजमनिना दुम नोंगनामना हारकनी नोंगनामा हारकनी सि तो मसिदंग हापो होनबदा मियामना दि यामना पामद्रबनी पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरक्ता याम हुनबसि मियामना कशु तानिंगदे पाम देवा मसागी बीजेपी ने हायरसु तानिंग देवा कांग्रेस ना सु पंगसै द चेबा मालगसु तानिंग देवा दुसु अदुना मदुगी महुत्ता यानाबा हाइबदी मसीगी सोल्यूशन अमा पुरकनबगी मतंग सिसिदा माइ उनजन बिबदुने हेन चुंगनी न स्वाइ थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच कोइ चैनल जर्नलिस्ट याम नंबर चुमना याम ऑब्जेक्टिव ओइना नाकलानी मकी ओइबा पॉइंटिंग अमसुंग याम इंटरेस्टिंग फम ओइबा फमसिंग थंबी अखोइ डिस्कशन सिदा ngangadaba dialogue amasung ngangadaba amasung khumnagadaba clarify tawnagadaba point mayam am leiri ai khangjei tawbadabo time gi limitation si na maram oiraga ai akhoi ka sarchejo pachat pe yarabani adubo chatlagadi meaning am lana chakhidra na khanbadagi ai chatada hoju phau khangbi re tare loi phau yawage na ngaiba male ngasi gi semade ado thabakti sengna lei haibani aduga akhoi ojagi su ngangadaba ofum mayam leiri sida ai khangjei hai tare adubo makha ta ba dialogue mayam oja su spokesperson oin tholakadabu lei kasar chu akhoi BJP dei tholakadabu leibani na nainagadabu matam mayam leiri na ai thamjage adubo for the transparency of the people yamna tanga thokpa aigi oina TV journalism gi aigi journey da ahan ma thokpa thodokni aikoina debate ki dialogue amada pinagiba commitment ama yamna thona leina adusu leadership level da leiba general secretary ani makna haitare leading political party ani gi general secretary ani na thola aga ngasi saru abi base it's for the transparency of the people of Manipur leiba issue si digest tomina je habage aduge thona dum aham da ai thagachage ai with ai gi oza Hemchandra ga loina BJP amsung Congress ki ani mamangi dialogue amada pimina gi commitment amada yumpham oiraga lakani haidana madugi spirit ta la aga ngasi continue to biba for nearly to all muk masida wafam thabi basima aduga with a lot of patience achinba mayam leiraga jo S Manaoton gi amsung kasrat na ngasi tabi basimak yam nungaijai masigi courage aduga dedication loidana miyam da transparency thamgadamne habagi will zimadi Manipuri miyam da yam chauna kanagani na khali aduga aikoi da free speech amasung government da aikoi na wahang hangba madugi accountability ma miyam da piba opposition na question to culture ma sembagi yamna madudu khumang chokson da turning point amane na ai lojage for this act of courage for the better transparency of the people of Manipur in the interest of the people of Manipur ai kaga sarat amasung Dr. S Manaoton animbo oza Manaoton animbo amagana thagajari ga khumda uchari loina ngasigi dialogue sida saru ya wiki with a lot of patience objectively observation pibiba Manipur gi one of the renowned channel journalists ai gi oza Hemchandra Salam puno po amagana thagajari ga khumda uchari loina ngasigi dialogue ki topic si the hodik loi from ing tabi ki ba ai ko gi cable platform punamakta TV de yengbi ki ba amasung aikogi Facebook amadi YouTube amadi Instagram da live ta yeng tabi ki Manipur yam puno ko mo da thakachari kai khun buchari mayam thakachari